local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. O te manatu ua uma ona whailo lau tifo le moana. I mana wanga pa ia, nā lo whaiva iai le au whainga lunga TOFI le Atua iso se whata whaitaulanga. E manatu ua se saa whaoti le utu le whaimea. A wale tape na ino se tātou ATUNU'U le whaasauni atu mo ngā luenga. Whaatawina o LENEI fo iwa iaso. Ma lo le fola wha ma lo fo i le sa ili e tō sunga. Moli fo i le wha ma lo i le au whaafonga i le mamalu le ATUNU'U. Whaaftai le alofa ma le tautua i le atua soifua. Ua tui vanga fingu, sa tui whangalilo le tapa au le ala taua. Ai ua whaia iova mea te le tātou te oli ma FIAFIA iai. Au le whaatalofa whaaloalo i le mawhai o na tuua le whaatalofa i au whaalupenga le awhionga i le sea o le whasinoti o le ekalesia mea tatisi. La usunga le tausi matanga luenga Reven whaalova o mua. Fatalo fatu le nganga faaloalo me se fo ile presteno le auso fealofani ya Maria Vaomoa ma lo lava le soifua manuia ma lo fo ile ngalulu le ne yaso ya to fo imale ne tau sanga atoa fa ma lo fo ile fonga le snoti le sunga le tau simtanga luenga Liverpool Reven Falo fangu to mlata ya fa pe fo ile faltua ya casa lautele fa ma lo lava le ngalulu ma lo fo ile ona sa ile ngaluenga le Atua moli fo ile fa ma lo mal fatalo fa lo ia i sunga i tau simtanga luenga mana yo la tau falitua le ekalesia metisi me se mtanga luenga ta itasi ma lo lava le ona sa fa ma lo fo ile ngalulu mo le Atua moli fa ma lo mal fatalo fa i sunga i to ina fa tono le ekalesia e fa kasa fa ma lo lava le ona sa Fatalo fatu le nganga faaloalo ya tau sunga mana yo tau faletua. Ai me se fo i sunga i to ina mana yo la tau faletua. Sunga i whawhianga inga mana yo la tau faletua le ekalesia e whakasa. Whamalo lava ngā lulu e le Atua. Fatalo fatu le nganga faaloalo. Fatalo fa i le lupe faalelo le tala lelei le awhionga i a pātele kovia lui. Patele ma patele pa io le tu ai nga sama no le kalesia katoliko fatalo fatu le nganga faaloalo ma lo le soifua manuia ma lo fo ile nga lulu ile Atua manona finangalo fatalo fa fo isia u e kalesia le AOG Warwick Farm ya pasta amosa malfaltua ya Erika fatalo fa fo ile tina malolo man malo ya mawaisea so fa umui mai se se matou e kalesia i Warwick Farm AOG fatalo fatu le nganga faaloalo fatalo faisunga i fafenga ingo le kalesia Assembly of God le tu palangi ma le tu Samoa ma lo lava le onsai ma lo fo ile ngalulu ile Atua fatalo fa fo ile kalesia asofitu le tu palangi ma le tu Samoa ia to sunga mana yo to faletua mai se pa io le kalesia ma lo lava ngalulu e ma lo fo tautua ile Atua ile asonafi fatalo fa fo ile Uniting Church ia so se ekalesia Emmanuelu wala tua ia to tapua inga ile Atua e fakasa kanana fo ma lo lava le ona sa ia to sunga mana ia to faletua so se fata faitaulanga o ala tua ile tapua inga Samoa le ne yaso ia e mai se ile Atua malana ngaluenga wale maua swafa fatalo fatu le nganga faaloalo ma lo lava ngā lulue, ma lo le ono sai nei fo i aso sapa i o le Atua. Fatalo fa fo i le ma lo le au sina o nai tamama tina mātutua o e olo tapua ia whaiva matiute o Samoa, tapua inga i lawa ma Maota, hola tau tapua inga ma malu e i umanui ai mea uma, ma lo tapua i ma lo fo i le ono sai ti ngāru so i fua matua o lo ua iai o tau, lo fatele atu POLOKALAME o Maota Samoa VIVIIGA le Atua mo o tau tamama tina matua. Fatalo fo i le pa i o a inga le malu le whawhale upolunga, ia mai se fo i o whale tua matausi, o e o lo alala mpapa au e sini Australia,
Fiafia e vea le POLOKALAME Maota Samoa VIIGA o le Atua ma latou le tio whaafongafonga whaatalo whaatu le anganga whaaloalo LENEI aso ma lo le ona sai ma lo fo i le tautua. Whaatalo fo i le mafuta mai o le ATUNU'U i lunga upenga ta whailangi o fia se tafo LENEI ke lope o lo e mafuta mai ai. Te whaatalo whaatu le anganga whaaloalo ma lo le ona sai ma lo le tautua. I ainga i Samoa ia me se fo i tausingo na yo tau ainga mtaua tia ea iso stafo LENEI ke lope ma lo lava le on sai whaatalo whaatu le anganga whaaloalo. Le ngalo whaatalo whasi o tatou TOFI Samoa o lo iai mātua uso matua ngane ia me se fo i o ainga wo mai masani whaatalo whaatu le anganga whaaloalo sunga i whaafea ngainga ma lo le ona sai so se afio anga o lo tau tala whaauto ai ona o le tala ino le whina lo le atua ma lo le ona sai ma lo le tala i tau sunga ia me se fo i le sau whainga nei ta mama tina ma lo manu ma lo sa o tau a sali nga suo le tae au le whainga tau le ngaluenga tālai ia wa tau pale le manu ma lo ona o le tau ona sai ma le tau walo whai le atua whaatalo whaatu ia te o tau uma me se tina ma lo manu ma lo ia pevi tau tua le tina ma lo manu ma lo ia longo tae au mulipola whaatalo whaatu le anganga whaaloalo peri se loto yo tau umalava wale maua fo isuafa LENEI tula ia whaatalo whaatu ia te o tau i le anganga whaaloalo. Whaatalo fo i le au mamalo si o tātou malo ia malana masiofo whapea fo i le sunga i le palemia malana malona whaletua ministar kapeneta wha malo lava le ngā lulue fo i nei tausanga atoa whaatalo whaatu le anganga whaaloalo. Whaatalo fo i le pa iau ainga ma latou tama o tama fo i ma latou ainga le uso ngā pule matumua i tu au ma latou ainga i le taima le va au fonti sua ma le vai whanua fofoma ai tu langi sa o le masale au mua ma le launiu na sailua le afio whaatiu le to fele ula la au nā motasi ma upu ia te oile motsa whaatalo whaatu le anganga whaaloalo. Whaatalo fo i le anganga whaaloalo i le Samoa so whaatasi la langi atoa po le SSIG i la wafionga le taitai la wafionga le tamaitai lo ia i au nasa iuni sa polu ia me se fo i se walo le whaatalo whaatu le anganga whaaloalo le afionga le ngaftasi ia Joseph i maono ma lo lava le onsai ma lo le ngā lulua i le ngā luenga o lo tautuai mo le ATUNU'U o Samoa. Mai se le whatama le fionga loia i sunga ia le ota sua tele tu fele ma lo lava le langolongo sua ma lo fo i le onsai ma walunga o le SSIG Samoa whapea fo i le lalolangi atoa ia oe o lo langolango ina le fionga ia iuni ia wale tatou mau pe i ona tu ina atu i tonu le ma lo le tatou tangi ma lo lava le onsai ma lo le ngalulue tilo atu fo i ma le anganga alofa i tu sai fo i mal tau savali le aso ananafi en tapua ia tu lava le tau savali ina ia ave esea le atu la fono tau whaaofi le TRA lua fe malevalu ia ma lo lava i lau afionga le tamaita i lo ia unasa iuni sa polu ma le malu fo i o le SSIG Samoa mai se i la tau sa lango ina le savali whaatalo whaatu le anganga whaaloalo. Whaatalo whaise matau SSIG New South Wales LENEI le afionga le presidente ia olo amanu faulilo me se sio falitua ma lo le ono sa ile aso nafi le autos fo ia anita ulu fa pe fo i se wali ia ta se sa ulu ma lo lava le soifo manuia ia me se le mawalunga fo i le lawa le SSIG ia ma ilato uma ia Reverend Vufangalilo Henry Fido ma se falitua ia tina fatalo fatu le nganga faaloalo me se fo i Reverend Pastor Lupi ia whapea fo i sio whaletua ma lo le ona sai ma lo fo i le tawata i le aso nafi ia whapea fo i le mamalun mawalunga o tatou SSIG wale maua fo i tau suafa ni tu la le TAIMI ia whaasolo solo atu laba liuliunga ta ma le tau si alo minga whaatalo whaatu le anganga whaaloalo ma lo le ona sai ia whapea fo i talama Teresa ia whaasolo atu auto suafa pea manatua whaatalo whaatu le anganga whaaloalo manatua maliloto whaatai ma le anganga fiafia whaatalo whaaloalo i le anganga o la pi
malo lausunga o la pi malo fatalo fatu ia te oe fia tele loto e faitau iau tustusinga e fasanga lava i sailingo le ami o tonu i te fatalo fatu lo nganga faaloalo malo le ono sai malo fo tautua i le atunu wa pe ana le ai lava lau media se manu ele malama to tele o mea o lo tanu mia fatalo fatu ia te oe le nganga faaloalo ia mauto uma ia o le fo iwa amatalia le POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA o le atua tu sao atu i sini au se talia nei ina ua 15 minute ua te ai nei le itu la e ono ia i fatalo fatu fo ila i Christchurch i le fionga i le to ina faatonu ia tu mamavili fa pe fo i le faletua ia Elisabetavili sunga i tausi matanga luenga sunga i fafianga inga maolato faletua o le pulenga Christchurch fatalo fatu i le anganga faaloalo malo lava le ono sai malo fo i le tautua i le atua malana ngaluenga fatalo faaloalo atu i le fafianga inga ale ekalesia le Esperton le sunga fafianga inga ia wasepi mal faletua ia tu manu mal mawalunga le ekalesia malo lava le ono sai fatalo fo ia te ila to o e lo mafatia pe ngase oltino fea lava olo e mafuta mai ai tono maota ngase lawa maota fatalo fatu POLOKALAME mo o tawia ina ia vea fo i musika o POLOKALAME ia o se siva i malu ia o se faola totonga fo i a se FIAFIA i momoli atu lo finangalo e ala i musika o ne yaso fatalo fatu le nganga faaloalo ia te o tau e le ngalo o tau fatalo fo i tono maota o falipui fea lava oro e maua mai ai POLOKALAME nei ia vea ia fasalanga fa le malo e to ti mai ai fo i to fuata i le tai au fo ia wale manuia mo ainga ia me se lava o e lava ia o le to au na tau ina lo fita mafuta mai le fionga tapa au fasina ia to le afoa saia lua moa to le afoa le lua tato insinia numeritasi ia mai ko to le afoa malo ni tangata ilinga no alitia sava inaya mai sala ilua sava i solo lufi fale apuna mamoa fatalo fatu le nganga faaloalo fionga le tapa au fasina to le afoa fenga ta fo io lau talenga fo i le toto o le laulu o le taulau niu fenga ta fo i o le tama fa sau o le tu lau fionga le tu ya ana ave au malanga ia po oi fo yo lena tu inati ia o tonu mai pe ma lo so i fu manuia nei tu la le aso tai titia o matapongia ia ma lo foi so fu e lo fionga ta sala i nganoa ia po lo fionga fo ia puni puao ia te manatu o le ni yaso le wa fatalo fa le tunu la nganga mo lunga le se mele yo elo fatalo fa le nganga fia le nganga faftai via le roto fia ya lo o me fo neva yaso o ya lo mo fo ile ola ma le so fo mo me le tua le nganga le te fafle fo ile fionga ta sala ma so fo ma langi ma via le fionga ya ta fai fa malo ile lo fo le tua ya wa pe analise ano le lo fo le tua se manuta to te le to fe va ya i fo ne yaso fo ya faftai la va ile tua ile tausinga ngal le ia o ai te fo yo fo linga la le me se fo yo lo sang fia mai nei so pa io le atua na so ni tamana tua ia tau sanga lente nei fa penela ta se pisia certa miskelio lila ele el miskelio de malama el miskelio de malama ilinga noa continua foi de tau sanga lea le na fa vai mai ai le ta POLOKALAME le Maota VIVIIGA ya na fa vai mai le lunga le Christmas Carol le na fai le Christmas Carol le na fai fa bitoa mo tangata matua le vision po le mea sai le mafo fau na taimi mo leva no mafo fau fai se me fa pe na tilo la ia le po feo te amatai mai kona fia na felwa i Samoa nei no mo fa pe la amata ia pia amata ia pia au titilo fa singa fenga ta ono na wa
Peta iane na rifolola ia lea wa manatu loa e la faile Christmas Carol. Sa fai momota whaonga tangata matua. Sa faile sa pati wha lele faile lele alo ia le lela ta whaonga pio tulanga maasani o lea tunu. Ia ana umala ia lea, ana manao e faise Christmas Carol. Me le fia o tausanga, lea whaina whai. Lea lea ana au whai ngoina, o le miste lio le malamalama. Ia le tali atu lea e lo saunganga lo whiunga tausala. Ia malo na mawhaafitai, ia ele ngalo fo ina so manai. Lea lo fafo i o le atua mawhisosoani mai. Pe o ne e sau noa sa tāu le malamalama. Wae o le ngo whalango lango te rea te au malo manatu te. O te le manao e whai loa tuia o ne te iwa fefe. Ena manao e te join mai pia le mele o te sawari vari ai. Le TAIMI na ua le fue matoto. Mo sawari luma whai te whawhila inga. Nā sa tau nai mate ia le misteri o le mamlama. Ia e uile, sa au vai le wai vai la ofua kau makafi. Ala la vai folo of. Ne ke vai. La lang vai la best le. E finga le ka vai makafi lo of. Mo fai ngel ka konginga. Au ki kilo ku ia sa ngel tau sala malanga ofua la vai fo. Le vai la ofua. Ia makafi. Ua fiwa na ia sa kangi kau fai fa makafi. Ai ofua la of. Nena nga o toi te manatu I la tausanga. I se mele ale mistelio lilo. O le mele na le whaanga le kasi lo pope pe a laula tolo sadio. Ne mam. O lea wa uma le whamoe moe. Wa vai atu I mea wa whanau mai ni whamoe moe. Leo whaanga no mai POLOKALAME nei. I lau enunga le YouTube ia nisio vahenga o le tatou Christmas Carol mo le vaiaso lea. Le me sili foi na o FIAFIA. O le tau sanga lea le whionga ia pātele. Whionga mai I Amerika. Whanofo nei I Sydney, Australia. O le teimi mua foi lea le whionga le lisea. Ia whalo. Ia whalo. Wa mua. Teimi mua foi lea na o vaai. O ese tōwhinga le atua. Ese a tōwhinga le atua na mai. Ia le wa oma. Aroa whanau mai POLOKALAME o Maota o Viiga. E le ngalo fo ia te au sia mātou whawhiangainga. O lana kirisimasi muli fo I lea. I le tātou mawhtanga tausanga te ene. Ia le nganga o Christmas. Na wai tā ua le Christmas. Ia ua wai fo I tono le tātou potua. O whiraunang wai. O le tāria pasta. Inga ke whaamamama le winga o le Christmas. Iyo, nei vai tau o le Christmas. Po se mele leinge me le Christmas. Wa whanau mai Yesu o le tupu. O le mea ngata I mele lei. O le Christmas ida. Le se whamakala e pasta pe se mea lewa te I. Wa le Christmas I kaunga whai le loko. Whai le loko I le songa ngau ase mea melingi. Wa pā ia. Ia I finga, ai longa finga le koe. Yesu e pāpāngi me whapenga. Wala pēa fua mea whangau mai Yesu. I whangau mai lalo le le whale povi. Whangau mai le whale povi. Le whale o manu. Ngofolangu. Sa ka kaulanga fua I Christmas I le whale o manu. Lako mea uma. Kaunga oe a maingi ni mo kuka kulo. Whai whale o mangu. Ia ma awe le si whawhikai mangu. Wala whangau mai Yesu le whale o mangu. Kaunga whawhikai povi kulo asingi. Ia wa mangu sai ai. Kaunga awengi la ko mea rofa. Ia whawhikai a morukari de inga o le kupo le langi malaula. Ia se unga sa chesu finga le. Ia an merengi ai. Onde ai. O ese mera wa ai. Pelan menga manga ia se viri mo whaifi au. Ia nga whaamnama le nganga o Christmas. Leo kako vai pango o Christmas. Ia te sila fia fo ila o whionga tapa au whaesina. O le vaitau nei. Le o tātou iei nei. E ko uma iei whaamoe moenga o se tātou ATUNU'U I Samoa. Whai o whaipoiponga. O tele fo o whaipoiponga pe e ku o keimi vai keimi ngei. E ia whapea ngā fo I maliu. Mo sao whai. O whatasinga a inga reunion. O koe ngā mea o mana. E tu ua mo le whai unga le tau sanga. E kuru keimi vai keimi o Christmas. Ia ai ono le vai tau ai. E iei fo I o ulangona.
po ha fo I ai nga fe se ai fo I me fa pena pi ko fa le ya lava le taimi le nga kongwa le pat ngal fal povi ko fa le an mene ka karongo kwai I le kele o ngwa pia pio fianga nga le fa pio o va pele le nganga Christmas ya nga fa ngau Yesu I le fale o povi le fale o man fa ngau Yesu mai ka mai lai ngano I ka kaula nga fu le celebration kaula nga afet fa kai I povi ia ma asingi ia wa ma mangu se kongo nga fam le ko anga fa ko anga le hotel le ave fa kai li wa on menga lenga ave vole chef ngo ar ku por langi man la langi a fai la e celebrate amele fai se fai poi po kongo fa le povi ya no oba ya e se fai po ka ke no vai ka fai ko se fa le manu mana ia fo o mana tu ai la pe o no fai o vai tau fe fa manga lo inga man tu ai la le loto le si e kalesia na la unga lo la wa tai le loto fai fia e fa pe lo la ia le tala fai mana ia fai ngol loto wa alu mo fo ia anga tangata I le tua ma na upu pa pe le tala sauna nga fai fia ia la we kalesia ia tonu o le vai tau ni o vai tau fa manga lo ia a fai ia se o ele fia ia tono ka kalesia ke sia la fai sko akele le kalesia e se o ele fifi tato kalesia alo tu ia yona autafa ale tu yona autafa o le o folinga ngao o lo fa mangalo iai I le taimi na tele na ele fia ia mo ingi wala la mo inya fe au ma fai en talanga nei fo ia o fia nga tangata ma le pula to fe ele ai ma se si o le kalesia o tau ia va ia fe ma ki kilo ku yonga ku o la kuku la tu o mal e kalesia yo na tu no o le kalesia to wa lo le tau sanga o le fia fa manga ia la mi ko e kalesia le on ma ko kalesia o le si le yo le wingo la tala o le nganga fa manga no o la le lo asfe au o ia le telentinga ia fina ngalo le kalesia ari ngei mo sau no mas fe au ia da o kalesia vai tau nei o vai tau fa manga lo ai na vai tau na soifua mai ele pepe ile awala ma wala no ma ngai o upu fe au mai ele nganga fu ia fa ma maua ia tangata lot fa manga ia te mine te bala awa te oi alo tu o lo uso polo tu ngani o lo ele fia ia pe afai o ele ia se o ele fia to no ka ko kalesia ia mal popula ko fe ele ai ma se si ala ku uma ele leila nga fa al fa au le ke do mal vai ke mi Christmas uma lo le yang fa pelo le mato fa au la patele na ya makuinga patele na mai ya las Christmas ya uma lo fa ya fa felwa ilo ya to tele wo ma yang uma le ai de fa ya sa nganga fa sunga pa la finga patele mai lo ole so foi nei e mo wor kis fo ke lo fa so mo mi nga lo fa le ya e vai la sa e mo wole songi fo ka pese le ya pese lo tanu yang le la ka pese Christmas ma ka pese lo tanu mana pese la le fonga ele sunga fa finga nga mai Esperton Christchurch ya o seta pai awa ia mo le toi fo ia lo faanga ia te ilato o malava o lo mafatia pe nga singa soltino mai se fo ilato mafuta mai tono fal pui le fatele atu POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA le Atua mo o tau mai se fo tapo inga na tamama tina matua pese le mo o tau
Si fonga matango fio le ekalesia mai Esperton pe yona wa tau whaafofonga mai ai I le sunga fo I le whaafiangai nga ia wa sepi ia
mai se fo i mawalunga o le ekalesia. Ua toe luas fulmaltasi minute ona tale o le itu lai fitu taluai o le ua mafuta mai le tatou kampani telefoni malosi le fetalainga i le fonga mua le vai maunga le tau whaamuli talo ia le fetalainga fo ia vai lua talainga le avamua ia a o le 5 tau fo i o le tatou kampani malosi ia wale whaalawi loa ina o le tatou kampani ia tunu i fafo ia mai se lava tonu i sini Australia. Fatalo fatuai le nganga faaloalo i lau talainga multalo fa malo so i fua manuia malo fo i le folau langi mai le nei aso tau whaiwi umai le atua talo fa multalo. Ya, malo so i fua manuia e lau sunga i linga noa ia la fionga tau sala ia fatalo fatfo i la fionga tapau fasina la fionga ia tu le foa. Pa ia po tato ofisi fasala lau tono sini Australia. Vea foi lo leo fai masui o le pulenga ma tatou kompani o diti sao a matou te whatalo whantua i tapo inga mau si o tatou ATUNU'U le paia le ufai ngaluenga TOFI le tua a whape fo i a tupu matamali o si o tatou ATUNU'U le paia lava mai le usonga a pule ma tumoa i tu au mala taua mai ngali taima le wha fonti a whape fo i le tatou motu sae le moto le whalanga fulu i a sua ma le vai whanua ya forma itulangi sa ole msala mua ma le sa lua me foi le ava no fa talo fa tuai le mo sa pa ia o to le falula wa o to ya I fa tui ya o pulava le tamal no tele manatu o to sa fa inga Samoa ele to ya to le ina sa ma tu fam talanga to no le ya so ya o le sa to tele ni so datu ATUNU'U ya sa o fale mal ta puai to no foi la wa manuia ya fa tam so inga le foi was so for no ala nga fia malanga fa aftai e lo mo lunga pele lo fa malanga le yo le tua ya e fa ta lo fa tu nei te ni malo so fo manuia I la fionga inga noa ya po la fionga fo el tapa o pa sina la fionga to la fa malo ta watai ya tatou tau fa malo I le lo fa maleanga le yo le atua la ftalenga multano yo le fo fa fonga tu le anga le yo le atua o lo mawalunga pea lo na lo fa mo la ftalenga talton fo yo lo fa pena le pulenga ali tatou company malosi ya sanga fa atele le VIIGA o le atua ona o lo nanga le mo tatou uma le fo o tatou toi feilo ai pe ona masani ai tatou POLOKALAME o le whaalawiloa o tatou telefoni ia malo lava le soifua manuia ia tau whaifa malo I le anga leo le atua mo tatou ia o whaafonga atu foi ia Samoa uma o e olo alala mpapa au I Australia nei I le whaafeiloa I whaaloalo lau ftalenga muntalo ia tatou ave whaatasi le I le atua ona olo na alofa ia te I tatou uma I tatou vala a olo tu maulo na ngalilei ai mo nei taimi muntalo tatonu tele whaalawiloa fia wha talaina I le mamalo le ATUNU'U ia o le atu atoa lava le taimi I lau ftalenga wa lava le amata mainga I tatou top up pe ona masania I luas fultalanga I lunga ia whaamanuia ina lo suafarisei ia ua e mawal luas e lau tala Australia po fea lava lalangi o lo e top up atua I le titisari Samoa ia me se fo I maua fo I a inga I Samoa se lau tala pe ona masania ia ai mon nei taimi o lo wavanoa lea lau fitalenga multalo Aftai mo le ava noa I lau fionga tau sala ia o le fo I wa tatou o mai tatou results o tatou top up le masaniai ia o le fo ina whanga solo mai le lava ia so ia le fo o maua tatou sei o tatou results fo I o tatou sei o le sfarele lento nei tunei ia le la mo mai fo ia le tatou fai unga o mata watu tatou sei pe o le awa fa popol to tasi e ono ia tatou e ono ia tatou fai longa manai e ono ia tatou fai longa e manu malo le tai lo se lauta la no no winga no se lauta la e ava pe Australia e ava pe na fo le lo se lauta la New Zealand e ava pe e manu malo se si mai New Zealand o le to ono la le wi nei le fo e mata watu to tolu ia tatou New Zealand ia to tolu foi tatou Australia malo o le numero o lisi numero le wa manu malo o le tangata mai I o tatou so mai tonga ai to bua ia Samoa I o manu malo o tatou sei o le numero mua o le swafa o tangata le I o numero seaso o le ono tasi o
fa tasi tolu iwa fitu tasi fa varu fitu ono tasi o fa tasi tolu iwa fitu tasi ia fa varu fitu o le numera lena o le suafa numera se aso o le address le ie o le se lauru tolu St. John's Road nai auto al fitu lua lima fa lua fitu lua le numero sa molen top up mai lua suma tolu wa manu malo ne la le lua se lau ta Australia fa sa o la fa tau le address le o nai tatou sini o le si numero le manu malo le si Samoa o ima Pepe Semi ima Pepe Semi o le ono tasfa tasi o fitu iwa fitu walu fitu tolu ono tasfa tasi o fitu iwa fitu walu fitu tolu o le sulu tolu Ticehurst Way o le numera lena vili mai fitu lua iwa lua tolu o fitu lua iwa lua tolu o fitu numera na Samoa ai pasu ma lua ta la Australia len top up mai ai pe lava o le vaanga le i Western Australia i Perth o le tawala o le woto lua tatou Samoa manu malo al tal fia le mo sini fo le mai loa wa lucky tatou vai ai fo tatou handset pe o le i New Zealand a top up umo numero Samoa le na o le fo la so ta i tatou official la so ta ao e suma i tonu ona maua tu leo la tu se lauta la o le voucher en fai ona maua e whaangaina o tātou tangata i nei malole mo le toilanga whaatai i le pai o so tātou tunu e se lo fia pe au vai atu ai manu malo mai nisi o tātou tunu whaafengo fia e foi pia se tala fia pe o tala neo mani e pe o upu lalo le tuja tua malole tapo i foi i tātou ofisa ai mai se tapo inga si o tātou tunu malo foi tau fai wha malo lava whaatai foi a te ilatou ia oe o loo fiafia i tatou whaalau i loa, ia ma lango ma si tatou kampani, ia whaatai fo il pūlenga, ia ona o ia whai ngā mea alofa, tatonu le au maua uma e nisi pūlenga, ia le tatou whai ngā mea alofa lea, ia ma alofa whaatai mutalo, sa o matamata atu fo i lunga o penga te whailangi ma nai o tatou la au kirisimasi, ma lo lava i le tatou pūlenga, e alualu lava i luma, ia tatou le titisal, i mana au nanga, ia ai o le o maua pea lo taimi muntalo, ia wha manatu mai ai, tatou wha alawiloa, ia wa leo fo ua mata na whemalanga, ia tu le malo le ATUNU'U, ia o loo wha fonga mai pea e, o loo maua mai tatou POLOKALAME, mai se lungo le YouTube channel, ia awane i toi wha nefu lau taunu watu i Samoa, multano. Whaatai, o le ua whanga solo pea ia disi o tātou whalauiloa le temi nei, o le talawhiwhia pe o le tātou super seki le nā wa muto o tele langa tangata o lo whangaina, le tātou super seki le ei nei, le ai mwhai o na mawai, lima suta alai su lima ia ki kapai, ma o le fo o tele tangata sa whangaina na po, fukisi wa nga yel tatu unlimited hour lono winga yeli tu la ma wo fua iso se aso fua le la plan le fo te fa nga ina lungo tatu te da pando pe apa ye te suma examo nei o le taua la va nga le ona o le tatu fa la ulo o le tala fia mesil fa fonga anga su tatu tunu o le as for really to na tu nei na matu fatasi ai male fionga ia loau le fionga le sta e va pe fo ia le tai o tatu Pacific Games o le Tausang Fo o loa mata wina wa ia fo le lantu maninong wa vea nititi sao ia ma official sponsor o tatu ta ngongo Pacifica ile Tausang Fo no winga la wa le mafayon filia se company le sana au nanga pe o le taua le sao o tatu internet le ai la ufiona to ya forma ina no o le taua le na wa tasi ai finangalo matalia i po pe veo tatu titi sao ma official sponsor le mo tatu talonga le Pacifica o se ai taua le o le nganga foi le o tatu company tau fai lava lango so se vaenga
ia e mese o tātou tangata o lea la tali malo. O tangata la ia la tau no mai tau sang fau. Ia o le ala tu whaongaina, ia le au nanga le tātou le internet. Ia so tai e tu ai ainga. O lisi vaenga o tātou Play Go, o le Play Go nao le app le lunga le tātou wa telefoni. Ia o lewa amata fo le whaanga solo le teminei. Ia o tō tele a tātou tangata lo oba amata nen whaongaina. E mawai channel se whae teminei. Ai whai on tele atu. Ia le tātou Sky TV. Wa mantua le telefoni lea. Wa whai ana mawa sao ia le TV e lunga le telefoni. O lea la wa whaanga solo le teminei. Ia mantua fo iyo o le tala fia o le po na po. Ia lea na manu malo ai le fionga la ule le manu joa. Ai Joseph Park. I le fusuanga lea. Ia lea ngala leo tātou Play Go le ma Sky TV. O lo whaanga solo pe le teminei. E mata ai wae polea le manai ale o le fusuanga. Ai ale manino. Ia e whaale le fo. Alto tele yo tangata ana po. O te atu taulanga fo ilea e paifata. O taule ing tangata. Wanga nā ia nai ofisa na wha umala tu pati ma wha poiponga. O tō tele wa na ua sa uni a. Ia ma le kofe ma le whalao ma le tia le fia ma lua fia. E tapo ia elpusu angane ana po ia o Joseph Paka o le ampasa fo ilea o tātou titi sao. Ia le ngang fia fo ilea wa iai o lo iai le fufuanga. E te tau no mai ia alon vai aso le nei e tau no mai le o ki se masi ia e so mai fo e ma tu fino ai ia manga ia tufa ia ni se o vaanga ia e a fo e faso ia mo promotion so ia le mo le mamalo le tunu o le tala fia le na mo tatou terminei al to telo tangata le tau no mai la to tela ni so la to e fa nga ina tatou au nanga le te sao ia mo le terminei ele ngata o tātou super sekile na ia le tu lama o fo le maranga alo ngano ma lo fa tai tele lava montalo ma na ia lava le fa longo at fo I la tau le ATUNU'U ia ma lo wale ole le wa talinga fo ia fia fa longo ia I le matango fia fo ia na fo ua avea fo I lava le company malo si tato titi sal ia ole a sponsorina nata alonga tele ia ole a alo atu ai fo ile mamano si tato ATUNU'U le tau sanga fo ia malo fa aftai ile tala a ave mai ma le tala matango fia fo e fa alongo le lango ina to tato POLOKALAME ia a olo maua pelo wa manoa la ftalenga multalo ia wa tato fa ala wiloa ma to fa manatu tato GPS ia ma le au ngafo ia tato tato Sky TV ia wale fo walata mai fo inata alonga mo lato o ele mfaina awa iane ta alonga ia mata mai lava lato ia Maota le tua mutalo Faktai o te minei o lo fanga solo tato fa la uloa o le kirisi masi FIAFIA o po I nei Samoa nei o lo fanga solo nei tato kirisi masi FIAFIA ia lesa po I fatino ina I uporu wa to tela tato uporu fanga solo atuaia le timi tuai e no tua lesa fa ele movie night I Salani ia masi umu le ala fanga solo tato wa po I telefoni alwa ya solente atu nei na anga ia fo al matu timi savai na matala fanga solo atu lava I fasale anga ia o tufa tatu telefoni o telefoni le mo el terminei iva suma le iva tala iva pa une ia o telefoni ia wa le tose lau fasala au pa une le iva ia ona le lofo lava faso atu tatu tangata ma le ta o telefoni ale na o le fa nga ina terminei o pala wi le sa wa tu ai ma le tatu sekisim maua fua le se furu ki kapai maua fua se furu ki kapai ia ma le lima furu minute mo au vala au ia ma le tele o tātou text ia ma nisi o vaenga tau se lau lima furu me kapai fa nga ina le Facebook fa pena fo tau se lau lima furu mo le YouTube ia toru fo la masina le utu ia mata fo tātou Apple na o le Play Go le terminal nei o le fa la ulola na sa nga ia tu savai mata tu fasal anga to tele yo le tunu sa fa ta wina ta tu telefoni tu le nga fo le wa la tu sil fia
le o tātou au nanga. O la whaila le movie 90 I Manase. I ngai Manase. E al o tele mantua po ila o tātou se o te mile tu o ilunga big screen le no whaonga. E a mata, e whai o le mata. Maua full snacks, le apain, ia mai fia, o matua laki alvaenga lea. Ia no ole lisi aso, ia to anga ile ia po I fasolo atu le tutane anga ia le tuasau. Ia ta mile mai lo. Ia fai fo lisi movie 99 foi lunga, foi lunga na sai ia o pela o inale na umalo ia fa nga solo mai lo la ia le isa le longa lisi aso. Isa tu ya tu ia ma fa nga solo mai lo ia pia le lan tau no mai nafi. Ole tau ole va ga le. E va ia ma le fia o tatu tangata fo ile nai tangata o tatu tu le telefon a puwa la ngona le fia. E tele mo telefoni iva ta. Le tau ngo fie. Ia ai tele me fa ina fa nga ina ia nga Facebook ma isi va le fo ia to tele tanga to manato e fa nga ina ia piu se awala a fo fa ina va ve maua ia tanto wa fo tanto tangata pa wala va nga va ai fo isi wa mele ne tupu lo fa la velavi ia mo o mai no Facebook no winga ele lei fo ele si tu o le mo tato se tai ia au ile e pe fa le fo mo te mi o fa la vela ai mai se ata to lo fa fo ia ta te pa ia ma no e pe na ko lo wa maka ia o le maliu le la fa ia pe ale wa fa le alu fo lu Facebook o mo ti no ala singa le mele la so ia ai o la nga yo ta to la forma ina no ele ma fa inga ko fo la mai ia o le langa o fai fara vela uile ia o tau tua la ia me o le o ngata sel ia ma le belele ele fa so ia paua me o mau ale me ia ma sa ki ka ko fai fara vela o fai fia ia ai pore nga ko na ta to tisa ka ko mau ki si mas fia pa so to ai ni so ta to au nanga ia mo mamalo le tu no mana fa lo ia maro lava fetalai o fa longo atu de maro de ATUNU'U I tulanga uma lava e tauna fa manino lama foi le au nanga fa apitoa lava I fsota inga pe na fetalai multalo de nganga silinta awa le wa fa popula ma le ATUNU'U le ano tonu lava fa moi ia pe ta iane ia na e lo atu lo e lesi wa fa se mali Samoa te ia le woti sapia manunga Facebook mo le vai aso ke le woti sapia wa fio ko su ia a kolole le dua vai aso wa fika I fuvo uma ke ia ko ia di mai nunga le tatou ia ai ngalo ia I le kulanga nga ia me sidin ma faftai o mo lava ia so fu mo malangi manuia I la uftalenga te lo foi leo ai sisi me te mana o te fala lole morta 5 minuti ia na fa to fa mai foi le na ia inga me foi o lang ina lava le tatou POLOKALAME ela foi tatou inga ia talatu le I la uftalenga multalo tu tatou avano mo 5 minuti le to tatou va POLOKALAME Paftai. Wal te minero pana solo pel tato Sky TV, kasi rin na vaena. Ay po tato wa GPS o le veiko checking, pe amana omnia pe apa tau sa tava li Samoa. Ia su mai nei. To e famna to atu pa yo tato tunu ATUNU'U I faleolo le tu tau na e tato ofisa. Na e tato ofisa ia e faio na maua inala o telefoni. Ia po sau sim. Maua fuat sim kata faio na o te tala o telefoni e Australia. Ele tem tau no mai ai ni si fasili ia ona so tai le tato ofisa ia monisi vai ngai fia mala mai au manato e fai lo fo tato TAIMI ia o le fo wa tau no isi ina na matu toi fa manato pa ia o tato tunu top up le telefoni ti saule nei ele luas futa la pe sili atu manu malo ai le lo se la la Australia ia la manga lava la fa volta tu sei ia fai ungo le vai aso pa tai lo amata na folinga mai wo no tato fai longa la tele lava ia se pa ma venga mo tato a wanga tu ki se masima tau sang fo pa tai tele to la fo la fionga tapa pasina la fionga fo tau sala mo la no ile no fiafi ia matu talo pele tua ia mo fia o mana tu lua fionga walta tu aina o tato ATUNU'U
e tono sini Australia ia pau ia nei vaenga i whailoa ia manu ia telefo ia fufuanga le nei vai aso ia malanga whaaloalo. Ele lei fa pena o te taitonu le nganga lava na tasi pena fitalai le funga mua vai monga mo talo ya polo fitalai nga foi atu nai matia le nganga kismasi le wa tato iai taitonu le foi o fa pupula me le tato company o se pokalame mo le kismasi fia ya le foi wa mai tawon fa longo tu foi I movie ma me umana o me la ia le o loe le to tele o tangata ia fa munyanga ia fa pito lava me se lo ka ko o Christmas nei tu la ia ave foi la o le fa tava fa mafonga ta moli le fiona ta sala ia no fa tono ta to pokalame me se foi le ia ta to pokalame e o fa no fa longo mai moli to ile fa tai tele lava ile fa lenga mo talo ia fa tai ma fa penan fa manuia le to I Lauftalenga ya mese ya ngalwenga lo ngalue ai ese mai ngalwenga lo ngalue tato company telefoni ya fa penalo e ona e kalesia manu mana fanga ela yo to finga fa matai o le to finga fa tu la fale por tu la toa ani tu la ya fa mene fule tu le ainga mese ele no fa halo ya mese le kalesia mo tato nu I fa tu ia ani tu la ya mate fa tu fa so fu atu ai male fionga ya no ya malu tato au fa no long. Ia, soifoia. Soifoia. Ua tātou no nele I tū lai fitu nā tō whaafonga mai tātou whaalawiloa pe ona masani ai. Ia wane ngalo a AFIO pe te sua tu maliwatu I Samoa. Ia taunuu lo malai wa alele na wa aile lo tuanga vale. Ia o nā lo tu mai ai tātou titi sal. Ia whapena fo ili maana fu a mumu. Ia te susa o lava iai lea ua whaafonga mai. Maana ia lava top up lau telefoni 5 tā la. Ia maua I fo ile oe o le free I tū la ia te tala noa ai ia pe te alua ia ngai lunga I le tātou internet. Ia tala noa mai ia le video call mai na I o a inga I nei. Ia pe awhai fo ua emisia tautonga ia mai se fo I tamai olive. Ia mana ia pokalame pe ona whailoa mai talenga ia mutalo. Mai se fo I o le pulenga titisa. Ina ua tasin minute ua te ai nei le tū life e fito. 2BACR local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Pesele molia tuaya lo faanga I le pulenga tato company malosi le ftalenga ia montalo fa pe fo il tausi ia me se fo ile pulenga le titisal le sunga fo ia Christu ia me se fo ile fionga ia le au pepe tala ia le musika le Maota molia tuai fo ila no faanga ia te ilato uma o FIAFIA lango ina tato company o lo mafuta mai so se tafo neke lope o lo mafuta mai lunga tato YouTube channel ia whapea foi nato uma o lo au maui sini ma au setaria atoa molia toi foi whaptai ia nu mera seaso ia malo lavel on sai malo foi le ia tautua malangolango tato POLOKALAME e me se foi ima pepe semi ia nato whaafonga atu o tona leo man malo lua se lau tala ia awa tau te wala au mai nei ia e whatatari pertai me wala awa tuai i le sui o titi sa ia awa fo I le moli natu fo I o lau lua se lau tala e pei ona e manu maloa ia tau angala ia tau apta telefoni lua se ful tala nga ilunga ia nasta mai mea e whanau mai e lua se lau tala pese la lea mo o tau ma se fo I la lisa I la leo ane sai sola whapea fo I tui vai fale tanga loa malfalitua ia leia lo fatele atu mo oto uma besere mo oto
Ia taluai ia o loo kamuka mai pea ia tātou pese lea. Ina ua 5 minute ua te ai nei le intu lai fitu ia mole atoa i fo ia lo faanga ia afa masanga tafinga mal faltua ia ola itai sau vau me se fo i semi masera nantun so i tamali i tau fao ai ono fu amata ai sua lo fatele atu mo oto uma ia ai me se fo i le tamamatua ia tuila epa fai ai mal faltua ia maunga mu lo fatele atu mo olua mal no fualo mole atu fo ia lo faanga Isia matou wau sina tamamatua matina matua te latou o lo mafuta mai pea le tamamatua ia le lili o fareti fa pea fo il faltua ia fatou ai lo fatele atu mo oto uma mo le atu fo ia lo faanga ia i tamamatua ia tikeli lua manuai tikeli polo ai ia fa pea fo ile faletua ia fonga e fa le vai maunga polo ai alofa tele atu mo o lua matua. Pese la lea mole atu ia lofa anga mo o tau umalava. Ia oe o lo o mafuta mai. Ia maise sia matua wau sina.
Iwa minute ua te ai nei le itu lai fitu ia tau whaafonga mai pēr ia tātou whaafiafianga musika kei loa stole fuawu toi mana tua ai loa ia le sitina ia puna fesu ia i le sa whailonga tonu lona soifua te milan whai ele kera puna ia whaio e whaafonga mai lunga tātou le tio ia manuia lo wasa soifua puna sanga fa manuia pe le atua fa poponista sanga stele lava mo otina mafuta i pe na yo walo ya me se foi tautu atu foi le atua tu sai foi male e kalesia o lo e ngalue ai ma wa pe foi otina le fia a ma wa lava le loto fia ia ole mau lava na fo ma ia tamai a e ma wa le fia e te ma wa foi le tino maloloina ia masanga fa popo ai pe lo malosi pe lava o sta mai olive I vai o le fia e ele le fia ai ele me ka le over le fia pe la fia le fa longa to ine ya mutalo le ora fia o Christmas ia vai le sau Christmas fia o la vai ne la sono o le ngo ko fa ya kia murkalo apa fa fer Christmas fa no o musu ke wai ko murkalo ia o le Christmas fa no wana nga ka wa fo inga yes fa no ngal par Christmas le kia lo ke lo ya uia langa la sau kuspa ia o Christmas yo loto maulalo o fa no ia ke de po fe me o so mai ai al Christmas yo le loto wala nga ka wa fa manga o le loto maulalo la ne ko avia la ma fo Christmas no ele fa le pofi nima nga kuza le me nga kuso de kala nga fa pia inga wa ko ya fio mai Yesu sa we celebrate fa kasi le Christmas ma ka ko le na wa la ko Christmas la over fia wa fa Christmas wa usu le special Christmas fa fia Christmas kipi le cake Christmas ko mai lo Yesu fe ko la fiesta Yesu e fia awai o langa sfanga ya wo over la fia o la upaki bangaloi o la sfanga wo Yesu ka kada ko fa ko ki lo ko vai o Yesu ko e ka pu yo e manga o la menanga ko over Christmas over fia e manga celebrate Christmas nana o sau le o ngar Christmas ai le kali ainga menanga le ki fia ko ele se Christmas finga le a fangongoa ngal Christmas lo ko maulalo ale mawala o Christmas lo ko maulalo nga fanga mai fa manga wa kamo ena nganga le no pon meu o me wa ki le ngange fude ya wana nge ko fesidi mai mar nge folo chen akfa pinga o asfun mal tolo minute o te ai nei le tu live fitu o la tato alo atu tato musika le tasi o man musika le ona fa wa le o le lawina tato tusi i o le asone fa o mai ona lawina tusi tene ia pe ona ngalulu ai le Samoa so fa tasi le langi atoa ia pole SSIG le fionga tamaita ilo ia fionga ya unasa uni sa polo ia ai me se fo ia si ona ano le fionga le ngaftasi le ia Josi foi maono ia pe ola ua lava ia le ngafa nei ma le taita ina o tato tato tangi lea ia mo le tosi le fia Samoa ia o le vai ason te anei lea sa fai ai fo i le whamasinonga lea le sa tolo ma ia le whamasinonga lea sefulu lea songa fua le na te anei ia ngā fo i lea ia ua toi tolo fo i le whamasinonga i lea so lua sefulu wha ia kere lopo ange ko ngā mea fai e ngei malo le ango ia po fengi whamasinonga uku lea so lea so lua sefulu wha ia so ai loa ma Christmas ia e ui lava i lea se o lo sisila fonga o le atua o le mea moni e moni koe wha maongi ia koe malosi ia tel tonu ia po a lava aso e tu iai e le whawhiti a le sa i ngā ia po le SSIG ia tautua ina o e Samoa ina ia
mautu pea le tu mau pea o tātou ia tātou whanua ia na tae na i o tātou tua awa mawai i meo wanga ese mea whapena e sa le ingi masingi sa whao ngā i ele mahalosi o stoe ina masiro o matua ngā ma sui e i o lato tau au i tau whaisa whasi whanua a wā alo ma whanau au ange i le eise whanua ino whaita ngata alo whiongata pa o whasina pia Le ai o le tolo ai le whamsinonga. E tolo le lei. Lomna mia e whamsinonga li poki mai le MNRE. Salasi. Le masili poki mai o le Land of Title. Finga le o... Fisa whamasino. Nga fia mamanga whanua mswafa. Fia mamanga li poki. A whavelave la. Le nga le tual malo. Pi musua mai. Le ma fonto e tolo le whamsinonga. E tolo le lei. Wa le fia wau mai uma information nga. Lisi mea le lei a le wa tupu mai ai. O le mele na tupu mai o i le nuu leo o feo. Si umu. Le inu leo lo tawhanga. Le na whai whamsinonga le mele le hotel finga le Paradise. Feo le whanga. Return to Paradise. O le mele wa tupu mai. O whai ina le nuu i le palangi le unga le. Wa fai inga ngila le nguu. Le ala wa prove ai le point le. Palangi le ana lisi. Lisi. O le mela le wa whamaunia i. Menga le le tolo. Tolo se i maua mai uma wa Whamaumaua. Yo le finga le ia matu no le. Le ala wa mai le nuu. Wa fai inga le nuu. Fai inga la ilunga le kulafungo fowle le malo. Onga o le ilunga le finga le ilo ilalo le lalo malo fanua. Ya, o le tala whanau noa lana. O le whanau noanga. Lewa i ua na matana sa o mele SSH. Iyo, ya me se fo il tusi al teine lea. Me se tusi lea. Le nganga le na tate mai. Le malosi malamtanga pe wha le malam mea tatou. E lewa mwone, e le ni mea wha apea o whai atu nei. Lewa sau lunga le muspepa ma tūlanga mai news mai Samoa. O whai a ina le no. Ono le tulafungo fau al malo longo winga o le lisi. Lewa malo, lewa avel palangi whangua ngu. Te le lola prali si mea toi masal salo ai le au whanongolongo. Na wai iai ia pine. Aia mana o lefa le tala fine. Mana o atoma e toi aia au Yesu. E mana o atato tangata. Ia umar whama. Alawa dilo tu lava umar whanua noa. Newa i wana sa ole SSH ele i mele unga. Alo te lea mea whamoni ai. Le sa o uni sa poru. Man malu le SSH i le tamo whainga o tātou tulafono lea. Māneia fo ilo toi whamanatu mai. Wa ilo o alu i so mawhau i le taimi i le mafu angol tolo. Na taimi nana o whalongo i mafu angol tolo i mga alo atua ia. Ia ai whaaftai le. O le pese le fetu. O le fetu wau. Wa vai se fetu wau ina no. Ya latu o le mele le o le tauwanga le whaine ia le sasa inga po le SSIT. Ia ma le tato palemia ia whapea fo ia CEO o la ia le salasi ma le MNRE. Ia whapea fo lo ia mua le sa iai. E o mana tua ila tala le sum. Ai o mai nei la ia le sum mane. O len kau fai kau akul me ale fo la ko fai kala ia sei fai pertal. O mai nei la le ia wasa nei la le sum ku lunga la. Maka ile fele le solo senga mo ovo ia i lungo lele atu le tu lele ile tu lele ile tu. Ia ala o fi mana o ale sumo e fi lele pe o senga mo o ia lua fai lo le ai ki ale sumo kango u mai le la au mai la fai le ia senga mo o ia lua so e tofu la o male piko kau ia lo ngaton ai ngole ma avenga ia o fiaru fo me la le senga mo wa ia mali le lo senga mo o mai lo avele su wa u ala le o ngaton la o le sumo malu kilo akure sumu ilalo wala ma ngai o me ia maka senga mo o ia yo akula ila paka ki kilo meka
o me hola po ia ngale ai kia le a ia le sumula mo kwa I le mafai aka o filo nga fia kanga ma fia fa ilo ati tamaiti o ia ia ngale ai kia le ia nga fa ilo ati tamaiti o ma mulu lo le ngutole o le isumu ma le la au nga o ale o senga mo ia ma avela ala o pa u la le isumia pa u ila no pa pisi so ya le la o pisi par sosi ala pisi di da o ida le isum o fe sera la fanga si ale isum a fe son tupu anga a enya un fangwa o kula ka kongu ala nga ya o pe nga senga mo u e ave pele isumu e fata fao mo se yo o la vertain me pa uma ya le se me ya le me sili na va wa o le au la o le au wa fata wa ina ya o la me te le sa no sa ma ya ya le tato fam snonga la ele la vera le sumu fam snonga le te tapua inga no po ya foi la le unga le wa ave nel famasno awa ana le una se manuele ave ele ave ko sa la fatu sanga la fatu sanga o se singa mo o sainga le mai no va a sainga momenga ale sumu na le fifsi dia e mananga ka wa ko le sumu na wa le sumu e ko kele la ko ngai sum ai la filia se sum se kasi ka walunga ai lo kala le mo e pole ala la wa fio ngal tapa fa sina o le wa ya le ka pese da ka pese le fitu wa pe manga la lo tusi o malol pese na ya tato tusi lo fa o mai na tato tusi Luas fun mal tono minute ua te ai nei leitu lai fitu. Luas mal fa minute o te ai leitu lai fitu ia o tatou po kalame o oe mal tu la fono ia pe lava fo i ona fa silatu o nei por kalame ia o le fionga le loia le sunga ia le ota sua tele tu fele ia o lana por kalame lea ia peta iane ia o lo tau fa uma pele la wino tusi lea e winga i le ngaluenga o lo nga lue nei le sasanga le sasa inga ia pole SSIG pe ona ta ona lawi lo ai
le fionga tamaitai lo ia le fionga ia nasa yuni sa polu fa pe fo isionalo ia tiosi foi maono ia fa fonga mai el vaenga lona tolo tu sel tamaitai o ilora o le vaenga lona tolo le tu sel tu stala e wingal tu la fono tau fa aofi le la tiro alu afe ma le valu mua o se poloketi e fa asino i le whaatauaina o le whaamaoni ma le ami o tonu le whaatinoina au nanga i tonu Amerika. Wala tau tūsia ma lolomiina se taiala. Ina ia fesoasoani ai le whale tupe o Asia i ana polokalame ua iu le manuia pe ua le tau lau o le whaamoemoe. O le numera lua ia maumai pēr on sai le tau sila ina tu o tatou tu sile. Ia o le fai upu lona lua o se tasi awala e au ona faatino o le faafese o tai lea o le olo o whiangai ma le poloketi. Ia lona winga o le whamtalanga lea al tamaitai tu stala. Ia e yeile emaili te faafese o tai iai. Mai malie loto tele le emaili, ia o le emaili lane na malie loto tele po le mlototele@adb.org o le emaili nena mlototele@adb.org mai e mafai ona tuina iai ni faafitauli uali ali mai wale muli ai le faatinonga le poloketi a le ADP i tu la fono tu sia le faletupe o Asia. Ia nau faafunga mai le tatou emaili na pe AFIAFI sotai sau. Lona tolu, o se fata ita inga o se faafitauli e ono tautalangia ai le faletupe o Asia pe a fai wa faatino se fuafuanga e ono ave ese ai tangata mua ma ala tau wanga nuu mai o la tau fanua. O lona winga e mautino alava ni ai a inga faafaletupe i Asia mo tupe totongi pea default rate mo kesi e whaongaina aini ele whaaleanga nu si toi whaitawa tu ale tolu. O se whaataita inga o se whaafitauli e ono tautalangi ai le faletupe o Asia pe a whai wa whaatino se fuafuanga i ono ave ese ai tangata mua ma ala tau wanga nuu mai o la tau whanua. O lona winga e mautino alava ni ai a inga whaafaletupe Asia mo tupe totongi pea moni mo kesi e whaonga aini ele whaaleanga nu. Lona winga e tatau lava o na mai a whaatinonga mo le ave ese ina o ele whaaleanga nu. Ona e mana o mia lea ai le i wha mautu wina tūlanga i le pasene o tupe ai tālafu e ao ona totongi i le faletupe. O le lono wha, lona winga wa mautino foi wa maea ona ngā lulue faletupe Asia i le pasene o tangata Samoa e ono whaiani ai tālafu mai faletupe e whao ngā ina ai whanua lisi. Ma o ila tau fo ia o le amawhai o na totongi ai tālafu mai faletupe, po o le pasene o tangata Samoa ua mateina e le faletupe, e ono mingi o la tau whanua i se pisinisi, ma iu ina whaatau atu o la tau whanua i lunga o le maaketi i lautele, PELE o le mea ea lea ua taua, o le ave ese ina o tangata mai o la tau ele. Ia, o le sili nale, tamaitai tu stala, i le matapoto o le whainga o lea aikia a le faletupe o Asia. Matau lea o nei mea uma o mana onga o le faletupe o Asia ai ua pāsia i tatou palemia ia manai tangata la haiti lea ua whaofia i tono o palemene. O leona lima. PELE o lea fo i le mafua anga ua tataua i loa i le faletupe o Asia. O na sila toto ai tūlanga tā ua uma o na whaata atitia i totonu lava o le faletupe.
Mailo ilo le leile tūlanga matautia wa tūla I mai Samoa. Ona ua afia ele mafanua faaleanga nuu. Ini fuafuanga ale faletupe o Asia. O se tiute lea ua tatau ona faatino le faletupe. Taluai o Samoa ele ainia o aonga mo tangata. E mana o mia ni no ngā tupe. Ai tālafu po tupe ai tālafu mai faletupe. E ono a afia ma mafatia ai tangata ma a inga Samoa. Ia nā tō whaafonga mai pēa I lapata inga ia maltusi a neita mai tai tuistala loto alofa. O le ono, e manatu, o le ato e mawhauwhau le malo Samoa I nei tūlanga wha le tūla fono, e au maini tūla fono wha asino ele, ma whanua wha le anganu, peitai. O le maita watu lava I winga maanga o le malo Samoa, e le eise to e fo I tua I fuafuanga ua uma, o na mali le iai whaatasi ma le faletupe o Asia. O lona winga, o le a whaaua upea fuafuanga le poloketi ma le faletupe o Asia. E tusa foi po le a resitala ai ele, o le a inga poto I le ingo se tangata I to atasi. Ai uai ina ave ese ai a tatau whaasuli, a tupulanga matupulanga whai mai a inga poto. Ea, o le kūlanga ngā lea wa tele lava ina tūla I mai. Fitu, e manatua fo I le tausanga lua afe, na polo misi e le faletupe o Asia se tupe o lona o whai, e fitu te sima le 5 miliona ta la US, mole matanga luenga eva aia tupe, ina ia whaatino ai ele maalo Samoa le polo keti, e ave esea mai ai a inga poto, o lātou ele mawhanua whaaleanga nuu, mo tangata whai pisinisi mai fafo. I le taimi nei, na o le tolu te sima le 5 miliona ta la US, ua nonoi na atua le faletupe I a Samoa. Totoe ai lea o le 4 miliona ta la US, o tupe nono, e tu ina atu fo ina matanga luenga o tupe, pe a maa e atu ulanga uma o le malienga, ua sainia ma le faletupe Asia. Ia se whai atu sina tamai whamatalanga lava le whai upu lea. Ia o le lawa I teleina o le whai upu lea al teine. O lea ua uma ona au mai ia le ono le tolu te sima le 5 miliona ta la US. O lea ua uma nga au mai lea ua ia Samoa le ua whaanga yo ia il whainga o le poloketi lea. Toe whala miliona lea te toe. Ta la US, toe 4 miliona ye toe, ele I au mai e faletupe o Asia, se ilonga lava ua umal poloketi, ia ai oso fa ia loa ele a fionga ia unasa Iuni Sapolu, ia whapea foi ia le fionga I le loia ia le sunga ia le ota suatele, ia lea laua mafua I loa le ngaluenga le SSIG, le ua whainei, ia lea la ele ia mai al 4 miliona, ia le ua wa attack le mea, was fa ia le mea, whafkai lava le SSIG. Malu, a whai e mawhai le faletupe o Asia, o na whaatino sa maketi whapitoa mo le mokesina o ele mawhanua. O le ani mea e ono tupu mai ai. Talu ai le whainga tau tūlanga tau tupe I Samoa I le taimi nei. E matua matautia, ma le tala whianga iai o na iai ni mana onga whaapisinisi mo ele Samoa. Mai ATUNU'U I fafo, pe a whaatusatusa ini lava taimi ua tuanai, I le tala whaasolopito le ATUNU'U. Iva, o loo utusi atu mai le ai totono Atlanta City, na afia tele LENEI no foanga tu totonu mo tausanga e 5, talu o na whaafua sei o na tupu, se tūlanga matautia credit purple deflection, talu o na le mawhai e tangata o na totongi tupe no mai fale tupe, na fausia I nai o lato fale no nofo ai, e tusa ma le au whai o tangata I Samoa, le fwai numero o tangata sa ave e se ina wha maalosi mai o lato fale, I tausanga ta itasi mo le 5 tausanga. Ina ua le mawhai o na totongi ina ai ta alafu mo kesi o lato fale. Ia o le tūlanga na. Se fulu, talu mai ai le tausanga ta siva I wafitu,
na a matai lenei faafitauli i le fale faatau ma ai talafu toe faafoga mai toe lauino le sefulu talo mai ai le tausaga tasiva iva fitu na a matai lenei faafitauli i fale faatau ma ai talafu ua le mafai ona totongi ato ai ma le anoanoaʻi o tagata ua faamalosi ona leai ni o latou fale nonofo ai sa tutupu nei faafitauli i so o seitu o le lalolagi ma sa afia atunuu o loo tauatinaʻi le tamaoaiga faatasi ma atunuu o loo maoaʻe le tamaoaiga e pei foʻi ina ua faatetele mai ma tagi malolosi ua afia ai le atunuu ona o le vevela ua iai le lalolagi ua faapena foʻi ona matautia tulaga faafuaseʻi e tutupu mai ina ua faalaua i tele le tulaga ina ua faalau tele le tulaga i le maketi mo le faatauina o fanua ma fale manatu o atunuu sa lē aafia i le faalavelave ma tautia tautupe sa leai se fesootaʻiga o maketi i totonu o le atunuu ma le maketi o tupe ma le maketi o tupe o le lalolagi a le o lenā manatu foʻi sa lelei tele le puipuiga faaletulafono o tagata sa nonoina tupe se fulumaltasi lona uiga la afai e mafai e le faletupe o asia ona faatino i Samoa le maketi faapitoa mo tagata fai pisinisi mai atunuu i fafo e vave foʻi ona tutupu faafitauli e pei ona tutupu i alalafaga e pei o Atlanta ma isi atunuu o le lalolagi se fulu ma le lua o le tusitala o lenei tala o le tamaitaʻi e suafa iā Elora Raymond na aʻoga mafai ana suʻesuʻega mo lona faailoga muamua o le PhD i le aʻoga e igoa o le Housing Finance School mo aai mai tumālō i Georgia sa faigaluega lenei tamaitaʻi le matagaluega e fai ai suʻesuʻega i mataupu faapitoa mo le faletupe o le mālō Amerika e taʻu o le Reserve a le Federal Reserve Bank e tutoʻatasi lava ana faaiʻuga ma faailoa mai i lana tusitusiga e lē oni faaiʻuga a le Bank a Amerika ua faauuina nei le tamaitaʻi tusitala i lona faailoga muamua ma ua taʻua o ia o Dr. Elora Raymond ia o le vaega mulimuli na o le tatou tusi Samoa ua lau faafofoga mai i lenei aso le vaega mulimuli na o le tatou tusi pei lava na amata mai i le vaega muamua seʻi oo mai nei aso ia o le tusi la lea o le tamaitaʻi lea ia o lea le mafuaaga la lea o le gaioiga po o galuega le SSIG lea o loo faia nei o se galuega e faia i luga o le mativa ia ua leaga e leai ni tupe le SSIG ia o loo galulue lava foʻi matou ia ua iai tonu e le gata i Samoa ia a o fafo i nei ia tunuu i fafo i Amerika o Ausetalia ia manisi foʻi New Zealand iai foʻi nisi sa maua mai foʻi a latou fesoasoani isi atunuu mao atu ia ai o le galuega lana le SSIG lea o loo faia nei o le faatupeina o le faauluina o le tatou tagi lea ua iai nei ia lē toi ai sesi mea pau lava le mea o le tapuaʻi o le tagi lea la e faamalamalama atu ai le faafesili le fesiligia soo po le a le uiga o le sasaiga po le SSIG ia o le uiga lana le ua tou faafofoga ma le tusi afai e toe fia malamalama atili ia toe sua gaʻi le polokalame muamua le polokalame lona lua ma le polokalame nei ia ona e toe faitau mai ai lea toe faafofoga mai lea le faitauina ma le faamalamalama atili o lenei tusi o loo ua iai foʻi ia faailoga ua ia po o faamaumauga ia e faamaonia ai le saʻo le tusi le teine ia pei ona o talanoaina ia lea ua le o toi ai le ofisa fanua ia po o le matagaluega lea le salasi po o le Samoan Land Cooperation ia ua le o toi ai le i lalo le mālō o lea ua pulea lava ae le tatou palemia i le fioga iā tuila epa ia ma lesi toʻafitu a toʻavalu ia iā tuila epa latou gae
e maua i o la tau share i nā whanua ia ka whewhe e whio lai ia o nā ia pe nā fo ia tele lava mtanga luenga pe ona o lau i nā atu ia po tau whonga i fo i tato po kalame o mua atu ia o wha maoninga nā o tu sia teina lea wa iai nei ia lau whionga tapa a whaasina pe tau fia wha lau ai tele ta tu si pe ona e wha whonga mai o tau lau i nā atu Nei o le te whanonongo atu ma so le pese tāl pese le me le kalesi e kakoliko i paia se le wa i taimi leo tāl pese le lunga YouTube ale me le whatui lau tusi malo lava malo le tamwhai malo le alofa i a Samoa o le tūlanga le au te lunga e a whainga pe awhisi le atu vinga i lau tusi le moe le nganga le ia tau ke ngau e whetusi le ia mai le tonu nei vai aso ma lua vai aso le te atu tonu nei ia wai nau e whao ngā le motunga a wha a le sunga le lilo ia Samoa se lau e lo tusi le se tu tā ua i le tonu le tusi nei e ngau e lau ia umar tusi le vanga tonu le se vanga tā ua mai mea umai e te whaitio i le maro Malo whaftai le whafsile a lau whionga tapa a whaasina. Olo umana onga, ia malama tangata Samoa. Malama tangata Samoa. I le o le lati ro a luafe ma le valo. Tu la fono tau wha aofi lea. Ia tu la fono lea e le mo tatou uma. Leo maua atu tu langa lea. Wale mele nei lewa esi le fili le lewa fai whamsinonga. Lewa avel whamsinonga lewa toi tolo le sulufu wha. Ale ate nau lava. Ono o se tūlanga lo nau i matua malamala matili. Po se tūlanga o lo i se mea te mana e whamanatu atu le SSIT ne ngalo. O tūlanga lava o le lango atu fo i tātou ia i le tātou na ia whionga i lo ia o lo iai. Whaatasi malo o mana au le ATUNU'U ina ia lātou silafia le winga o le tātou whamoemoe. Ma lātou tapua i whaatasi ma le whionga i au nasa. Ia me se fo i le whionga ngā whaatasi ia Josie fo i maono. Ia o la ua ia lea ma nailo ia sosoani. Lātou ia o lea la te ngalulua ia me se lama nai tai. E lo o moe o lātou mawhauwhau pom. Ai lo o tongia. Lo tongi na wailanga i leing tātou tupe, le tau suen tupe, lango i na ai, wa so se wha moe lava na o miel te leni. Ia ai a whai fo i te lefia a foa i se leni, ia foa i esnau tama i talo, e manatua ai ia le a whionga i le ngaftasi, ia e la titi lava le tama i ta ilo ia e manatua e lau talo pe a whai e moni lo alofa i o ia tātou ele ia oai o lea lava e wha moe mai lava tātou wha mtalanga le whionga le palimia o le lei mea uma. Ia ana lei la mea uma ia ele aliani mai le tusi lea. Ia o lea nau ina ia toi maua mai le si wha miliona lea. Ia a leo a tau fia leo a attack ia le SSIG. Ia wale ele lei mea uma le te sau noa ai o le pesena la mosa tasi wal sport. Ia al mea fo ina lai fai matau loto. Ia Yesu a fatasi mai o te fi o le leila mea uma e le o ngatasi ma le futia ma le umele le tūlanga le nei o le sila ofisili nai ua le tūlanga le i le susunga ia Uni Saporu po le whionga ia o nasi Uni Saporu te mile na whai na le tsunami o i tua le sa manino mai lunga o le video o le tsunami le whai loa mai Uni Saporu manalo o e batu sosoani i tūlanga leo te vai ni Australia a tupu se whātele po se mea ni tono Australia se mea mafu e pole se mea matu ia e tupu ma se steke lava e haru pale mea Australia a wapea o se lolo lolo vai ia e haru na makuma pakeke o ngā asu mai lea e isi ka mama ia ka ofui mu aso mai pa ke o mai yanga ia aso fui na ia ia le ango mongi fai dunga nga ofuai fai dunga no fuare pa le miele fuka mo Kevin Rout ia o ka vai le ia fa nga pulo safety finger e le nganga nga ale mo mai le video mo mai ia lo ia le Uni Saporu ai le afero ia isi lo ia fei silo a fero ia il palimia o fari mai le atal palimia wa o lato o ka mai le se mea po se fai pule po ai ta
La va ia mo la ko wa ia vai no fo fredi ai ngo vai yun support le fionga una sa Iyo, no mata fo le video na. Fammi lotto ia le tau malena pe me le fa tu fam talanga tu si le wa le wa tonu nei vai ya songa no fa longa fe mono o fa pele ngau ke le fionga tau sala tu lo winga per tu si le to ala fa au tama le o me le tu tupu ne ana le tu si le professor le ale doctor le manua e longa e mapunga mai lunga me ia le la mapunga mai lunga le la mapunga mai lunga a koe a pasia ku la fongo le lu ota si vatu ia ia le fo sa wa fa malulu atu o la vitala e sa no ia le si fas fai upuale wa uma ona au mai ia lapata inga ale komisi fau tua ia ai le se ke ka le famtalanga le tu se tamata ai le se ke ia polo no winga pe afa ngofi o le anga lue malo si le i palemia ia tu la epa e tu le tu la fono le to tonu al palemene vai i medanga se kusi a pangale a lo manga kupu lo manga kupu va de tano mai tu atu ale update for o le dunanga le no ma o we fa felo ia o lapi io o ma kwa ikolo pulo ia o lapi ke si la fia lo fionga lo kikilo ke le a media se pe wo ka le fia manga mia fo ke le o la tilo atu ya o la pi ile fa masinonga la le o sunga nai fai fe au fo ia to avalu ia tutu la i fa masinonga ile sa uma ia tato SSIG ile asonga fua ai so lua lo vai so lente nei tutu la ia nai au ona na le atua fo le ekalesia e fa casa ile e luma le ki o malingi au talo i mata e fai tau ia le ia le porka ia le famtalanga na au mai o la pi fai le la to lotu me fa pena ia male o mea o mai tau tala ia o la pi o le o ia o ia fa maoninga wai so se mea la mai e sia mai o la pi ia tia o te o te tango le fa mau le lalo e ala la ngo kango fa mau o te fia tilo pe sa ilo ni TAUNU'U'Ga pe fo ila o le tala le ile falta malo le e ki creile na lo ile si limas fulu miliona le ATUNU'U'U le na ai tala fulu falta malo le ia au mai o la pi fo pe ko ke le ngai ku pe o ave ngai e ki crei ia fa karikali ale po fesa o wa tele te e fo ina fai mai le eng me po fefa maoninga o le mena le o tula i mai wale ma fai ata o fiofi le mea wala le wa le ngi se eki le wa se ala to eki le sainga le fale tan malo angi le ko nginga o mai le vai ngol 5 miliona le ia le na wa ave il tu sian malo ia ka foi tik kasi sa o la pi lua sa o la pi ko fa penga o me e fai nge ya o la pi o le mea la na matua i o whawhetai aloa i am whamalo ia o la pi nei yaso ka pokalame. Ia ua malingi a i o loi mata i le vai aso lente ane i le aso lua i lo ta lofai au na le atua o tutu lai ngei mea o kupe. Ai sa o i o la pi makaulia o le wa uma ona e fai mea lofa o lau tupe pe o whakaikainga o ele whaingaluenga o whaingaluenga le wa umanga ave esel la fonga mal malo o kokon o saulo le ia ave esel le alofa le olfa fe ia na wa kupe le wa umanga ave esel le la fonga le wa ave fe me alofa o me alofa sa o yo kala o la pi le fa fe ia me la nga bo fa malo ia o la pi nge yaso e ke lo fa minga o la pi peke sila fing ka ki ai pe fa o minga o la pi ai ka kala ngoka ua ia no ke lo ia sa ngwa ia o le lo fa people ia nga people Samoa people e lo fa ai le o le pokalame le o la pi o le memo mua o nga ele o yese so va ia o la pi
o lau baai ai mala wa tangata totasi famanuia le tu ne pokalame Ioi, oka. ale se me tau wai le swafoleri o lo ye le Ke lo o lapi e a kamai le kuspa ia. O lapi e a kamai i le anganu. So se mea e a kamai ia o lapi, i la u fai tau iana tu singa mai ngā mea umere a whainga, pole aka mai, pole a ka mai umakanga, a ka mai fuilo ia, malo a ka mai umakanga, a o le alofa. O le pātsili anga ka au al pokalame lea o lapi, o anga mea umai mai, o le keke, peia o lapi o se pokalame o se whaife au, kulou, se whaife au vinga le keke le corruption, le nganga, instead o le pisa fua ia o lapi, ma pisa fua ia mea, o peo va peo lango o lapi tu mi elese o fa peo ke fia lango o lapi po ke fia lango se ka kala u ia me ke lo o la va ai de pokalame le o ia mo ko o lango ku vai lua ku vai ko ia o lapi ya ko la a le mele fe krom kalanga le pokalame le pe uma se pokalame se fai a e ka kala e fa so le lofa o ngo kan wa ngo le fai ki o va pe de va ai se o lapi a le nganga le tua Ioi. O le atua e le vai. Nganga la vai. Le na e fe atula fa mtalanga vinga ya o lapi. E fika fua ma le fia fua. A o mea lai mai ko kongu. O ai ngai no o le manganga o le kua mai. Ioi. Ioi. Ane e o ai kanga kaloloku o fai kio iai. O e tsi le fia la o fionga tole fo. E ke fa alua ina mea na e tsi sauno iai. Wai a sauno i le ameotonu. Le ua o i ka le sia wanga ngane ameotonu. Wale mawhai ngana mai le ameotonu. Ua po e kako e pi mai pia le mea leo le wawhia loloa i wa bla bla e ku ai pia i lalo le mea le taun wha i loa. I whawhe kaya ia o la pi wale ngana loa le au fola i le ameotonu. Whanga ngana mai loa o la pi ia se i kako kirkilo. Ma se i o tātou i loa inga pule hale o ia. Po fie ki fia whanongolongo i peki. O le wanga wha a kuskusa inga pokalame lea o lapi. O ke whai inga pokalame o lapi. Pe se pokalame o se au ngā lea ri. Langa fo inga au ngā lea tua e kaukala me mongi. Ioi. Ma kaukala mai mea. A whai pe fo ingi mea e re sao. Ia, e re se a koko. Wa a sao mangei mo sao ngei. Ia o pela wo le whikawi. E kawanga e se. O mea umai o ke wawai ngei mo mai kawa. Au ia e ko ala o pulau. Alananga tola o pulau inga noa. O mea le mai ko kongu. E against le corruption. Ia malama Samoa. Whamole mbole. E le ai se mea le ale fifia i les. O le corruption le fi ngawinga. O le mea ia umai ai. Le la o wakuia. Pe le ke whanongo kurau tusi, whamama kiri sa ulangonga. Au ki ko ka mai me leo ke kam. O le o lapi. O ke whakoso inga o lapi, o se au aunga a loko lofa. Ia ke le loa posi makai, posi whaife au. Me umanga e makai koe whaife au. Pe koa fia e o ngā lue whakasi ma o lapi, mananga team. E ke e kuai le corruption. E o kere fe makala ia mea wananga o mea a whai e kari le malo i me o lapi. Ia le lau whaakingo. Peira lau whaakingo e le sunga ia Unisaporo. Po le fionga e o nasa. Se vaenga le whaakingo le kenge lea. Le kenge lea o menanga kusi. Le la proof. O le ana se kalakanga ka whai kio ia o lapi. E o whailai maliu i o ka uange. Vai, anga le amai o lapi. E le malama sesi. E mongi e alsa nguanga le lo ia e o ngal pokalame le. Wale le ia me o whai o lapi. O whai ki ale corrupt poka ngaka. O ai laka ngaka ia. O tangata le malo. A o ai tangata kaunga kam whai ke e menge. O au ngā le atu. O ka ngaka o whaurunga o ngu marafa. Ia, a se me wale mawhai e. Ia, ne ka ume o lapi. Whai mai tangwanga o lapi. Ke leo ke me ke vai kuskusinga le o lapi. Whai mai. O le vai. O le vai e whama mawha me o lapi. Wafu i alai luan bea mongi e se vai. Anga malosi. E vai. Ki nganga wha me e poko e maua i e kusi pasi e fia.
mangama o mea maulunga ni nganoa. Ai, Fai mai au lapi, vai. Yo i kofinga on malo ka ngaka mo me la kofinga kasi at kaunga o lapi on ka ngaka vai. Le ana ke ngo fa mo fa. Pol e me nga fai ki o me le mali il POLOKALAME le o ke fia yo o aso ma ke fai ka. O ke fai ka uma ke aka fa pe se mangi on nge POLOKALAME. Se POLOKALAME pinga fai e le kua. E ke e ko le corrupt. E corrupt ka ngaka. E sa o le pela no fa ya tu o kangi ai le malinga o noi matai le aso lua kilo kui au na le atua e le engi anga sala vo i o fa ia anga le kipinga o ngela fonga ko sa wale usika i al polo inga nga umai e le le malo ana ngi wo ku ai ana ngi fa au fu fi le kele o mea fa pio pe o nga lau ka kasi ai o lapi ai le ku ngai ka nga ka fa ngal malo ka ni ala ko me pio menanga ke lo ke fa do ngai lo fa ka ya lapi yo le wa aro lo fa ka ke o fa ro mai wo so mai ko ya o lapi oi ele ngo kango ha ke lo ma fa o ngi ngalo o lapi ya ane no fe ko ya ma lo mo le fa ka mo le o lapi ya ke wa ya ngamo ka ko lo nga ngai ngai POLOKALAME ke lang no ngai POLOKALAME le o ke do ya o ya me ko kongu wa amakai o nga kuleia ku ole le corruption ne ka ko malo Samoa o nga le wadia di mai ne wa kupu mai fangua le fanga ne wa kupu mai ai fangua si inga ya afai kupu fangua nga kupu mai uma ke lo fi on telefo ke le manga ka o swa fa la nga so ke ai ngo walu i mawalunga malo ngo walu fo ila i fo mele no walu ai i tau sanga lente anei le model video le ngofa ala la ke o ma fa sanga ingela i lunga ran ke sim fai mata la mato lo le i o le mea ngi fo i wo fai ke o maka ka ia ko le lo po fe o ye o la pi pe fa falling o la fai mai o abo le o la pi ma ko ya ngal fai fa le ya ko ngal we o la pi wa everywhere o akala ke o ke ia o so vai kala o kamal yo me foi ngi o fai ke ngal we o mo le lo po fe o la pi o le ala so me aro fa mo o la pi Christmas Pai mai singa me alo fa mo lapi. O ke kakalo pe mo o lapi. Ia fa tupuina ona ma fa ngalele. Ma ia sanga fa ngana ina pe nga ia. Ma ia kele pe ala sila fa ali uma mai pe ilunga ia mea pio ma mea le fetawi e fa ia tato malo ar ka ko malo i Samoa o lo nga lulu i ton mo ko ile ia sele ele masasa o lapi. Ai fa fela ngai ka mai ngai film ka mai kao ngai sa ko ngai fa punga o lapi. Ia folo mali pe. Ia ai ka mas ka pese ngato tele tolu minuti o Natale o le tu laivar. Mo le to yalo fa anga mo ilato uma o FIAFIA lango ina na sa uni sa polo ma le sa inga. Ia fa pe fo ima o lapi. Ia le pese sa ni le ka le si pa ia. Ele fai au la pa fai ka kuriko fai au foi e ke foi meio corruption ne ya ya manatu ya te lo foi o la pi ya fai o fa fonga me o la pi ya manuia la verkis mas te tonu nava wa nga lava ya lo POLOKALAME ya fa tu manatu le ngata le maro ya le tunu la hotel mese lava ya e karesia ia ma so se me lava te tonu fo ia ele fa au foi le fainga POLOKALAME ia lo sua foi la pauta i lunga matai me o malava sua lava ia tonu ia maua le famanyanga le atua ia ave pene mta pu se yo lava ina tu mai Samoa se tu langa le lei ma to mo tangata uma ia le pese la leo sa ni le kale se le pese fai mai wa fia mai Yesu mana ia uma le pese lea Yo le tatou POLOKALAME mo tunga a fafalianga.
ACR local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Tolu minute ua te ainei le tu lai vanu nato whaafonga mai mo sika matangofie. Me se fo yo si ufoga matangofie o le ekalesia katoliko mai paia. Ia pei ona to MAIMOA mai ai lunga o le tatou YouTube channel. Whapea fo i le tau whaafonga mai tatou le tio whaafonga i au se talia nei tanuai lea wa tatou iai i le tatou motu ngā awha whaalea nganga. Ia o le matai Samoa, o le afionga i awha umuina o le ana le tupufia. O le sunga fo i le whailau tusi le minstaff so ta inga te le vave whaale ona po nei. Ai o le au na le atua le whaafia ngai ngā le Ecclesia Assembly of God, Samoa, Pastor Manuia Samuelu. Whaatalo whatua i le anganga whaaloalo le nei tūla o le FIAFI. Whaamalo le ono sai, malo le wholau Manuia. Ia malo fo i mafuta mai nei tūla o le aso Pastor Manuia Samuelu. Ia o te whatalawhatu le soa whamawalunga i Yesu Keriso, ia o tāte wuri whaola, ia lau whionga, le tausanga whionga i linga noa, ia pate fōin whatalawhatu le sunga, ia po le whionga fōi le tapau whaasina, le whionga ia tola fōa, ia nono malo sa ia malo lawan soi fua, ia me se fōi le whaafonga tāpua i se tātou ATUNU'U o Samoa, ia tupu mono tu malii, ia lava se whatawhaitaulanga fōi o whaafonga mai, au na le atua i le nei waengo le sapati, ia whaatalo whātu sua whamawalunga o Yesu Keriso, ia lo tātou wali whaola, ia i nei fo i AFIAFI. Tau whai whamalo i le alofa maneanga leo le atua pasta, ia ua whaafonga atu fo i ua vaise unga fo i tātou te leto e mafuta i lunga o tātou POLOKALAME, ia o talton fo i ia ona o pisi fo i o la wafionga i le ana tupufia, ia ai meise fo i ia futotuangia fo i tātou POLOKALAME, ia ina i vai aso sa tuana iai, telefo ina misia atu fo i lo si ufonga matangofie, ia e meise fo i le upo le atua, ia te ila tau o FIAFIA, whaafonga le motu ngā awha whaale nganga, ia e vi ia le atua, whaatai lo nanga le lei nei, utatou toi wheilo ai, i pu e o manu, i le alofa ma le anga le o le atua, ia o le a, fo i wa whaafonga atu Samoa uma, o lo alalam, papa au i Australia nei, meise laulangi atoa, o e o lo maua mai tato YouTube channel, ia mau e FIAFIA whaafonga mai lau motu ngā awha whaale nganga, ia manuia au whaiva pasta, manuia le folfoleino le upo le atua le nei aso, ia whapena fo i le whionga tapa au whaasina, ia manuia fo i au sili, ia wālawa lua POLOKALAME pe ona lua masani ai. Ia le nā ua saunu atu le whionga tausala, le sunga whawhengainga, Manuia Samuelu ia poro whionga foli ana le tufia le nganga mawalunga mlanga whawhtai ia o toi maua foli tātou inga pe o na masani ai ia le ngang fiafia lea mo le whawhtai moli e le whawhtai i le atua i le alawa tātou te maua le anga lei mai lana whio le tūlanga nei aso i lau sunga le whawhengainga a le aua o filifilia le nganga le Christmas le nganga le Christmas i le aua tātou iai i le o toi nai vai aso i tātou o lo le Christmas le na mafo fau pe mfai ana e famatalinga i lau sunga whawhengainga le tonu ale amatanga le Krismasi po lewa lau si le fia foi i mamalu le ATUNU'U ia ma lau ni tangata vai pe ia le whanau mai o Yesu a o te iloa na le whanau mai Yesu pena i ele Krismasi pe o le ale TAIMI na sau le Krismasi a le a tonu ale nganga le Krismasi po le nganga FIAFIA po le nganga oval FIAFIA ia po le nganga le whano noa po le nganga le whamanga loai e whaina e sau noa lau sunga le whawhengainga si tau whapupula ma le nganga le Krismasi po tene na maa liu nisi Krismasi ona ua whai e pāki ia makulanga whapenga ia whaftai mo le whafsiri lau whionga tapau whaasina ma natu fwoi o whafonga tāpuai ia si o tātou ATUNU'U o Samoa ia a o le mata upu fwoi pe o na tātou iai ia o se mata upu tā ua o na ua loa tausanga ia ma manatu e le lalolangi le aso Kerisimasi ia ma whai ngoina o le aso whanau o Yesu ia o e mau ese
ia tangata popoto ma tangata sekola o le tuspaia. I le tau whaapupulaina o le kirisimasi. Ona o le mea moni. E le ai ma se vaenga o le tuspaia o whaamatala mai eisa so kirisimasi. E o le ingoa lea ta o le kirisimasi. E le ai ma se upu kirisimasi tonu o le fionga paia le tua. Ai pense i e iei mo meo myths sa whaamaumawina le autostala mai le vaitemi o le senturi mua. A mai se lava i le tausanga e tila moetas. Da whaamawina i whapeo le aso lua se fulu lima o te sema ua whailunga ina o le aso whanau. Ai i le amatanga o le Christmasi u te noe ono le taimi e le lava se taimi e whaamatala ai. Ai o le Christmasi na amata mai i le ancient Rome, o le taimi o le tula i mai fo i o le malo Roma ia i nava i tau. Na lato whailonga i nai le aso, e le ta uala o se aso Kirisimasi. E ta o le Saturnalia, Saturn. O le whailonga i na o le aso whapitoa o le planeta fo leo Saturn. Ia, e iai o na celebration po le festivity, po se festival. Ia, o le na whailonga i na. E ta ua o le pagan worship. I le history ala to ia na amata iona maua le upu Kirisimasi. E amata i se mea whapaupau e le Kirisiano lo na talitonunga. I le whailonga ina la o le aso whapitoa le ta ua o Saturn. Ia o na whaingoa lola i o le Saturn le aso whapitoa na o le Saturnalia. Ai peita ina o tau whamau e tangata le aso Kirisimasi. O le taimi na whanau mai e Yesu, ia pei foi na tau whaamatala le tusia mareko e pei fōlinga o le tila mo ono lima, po le vai tausanga na ono lima le amatanga. Pe a fua ia i le whaamatalanga a mareko ia. Ia, e pei tau whaamatala mai e mareko Yesu ua matua. Wa le to e pepe Yesu e whaamatala mai ua amata Yesu na ngā ruenga. Ai whaamaumaunga lava ma amata mai i whaamaumaunga mata yo. E pei e fōlinga e tūlai mai le whanau e Yesu. O lai ai le tangata whele i suawhaia kaisara au kuso. Ia, i le vaitaimi po le vaitaimi na i le po le lima na o tausanga o le whainga malo kaisara au kuso i tono Roma. Peo le tele na whaamatala ai. A sila foi la le whaamaumaunga le tusia luka ia, i lona mata upu e tolu, ia o lo tau whaamatala ai Yesu ke riso. Ia e whaamatala mai e luka Yesu o tolu se furu tausanga. O tolu se furu tausanga Yesu. E ese uma whaamaumaunga ma tusinga a le au whai evangalia, ai mai se foi o tangata popoto le afionga pa ia le atua. Ia na lato utau mawhai e sa ili. Po fea tonu ana mafua ma amata le Kirisimasi. Au lea tonu lea so whanau o Yesu. Pei taila o lea so lea ta ua o le Saturnalia. Lea na whailonga i e tangata ia lea so whapitoa leo le planeta leo Saturn. Ia e whaiasi matangatu loa le whafonga anga lea tunu. O lea so e whaiei celebration. Mai e whaiei party, e whaiei fiafia. Ia e o atua e nisi tūlanga po le e matanga le mea na tupu ai. Ai le tūlai maila le vai taimile na. Na te ia ua peo fōlinga. Ua manatu tangata i tonu o Roma. E a mata loa ona tuu iai ina ua tūlai maila vaenga le ta o au Kirisiano. Ia a tala noa lai au Kirisiano la tem. E tala noa le Katoliko. Le Katoliko Roma. La tua tangata Kirisiano. E pe e wha upula le Kirisiano e ese mai tangata ia whaia tāpua inga le ta o le pagan worship. Le anga iaia tari tonunga ma tāpua inga wha Roma na iai taimi e ta o le Roman pagan. Ia ese mai lai tangata Kirisiano o le Katoliko Roma. O le Katoliko la, peila o tangata ia na ta o Kirisiano le amatanga. O na tamo whailo la i o le Katoliko Kirisiano wha tūlai mai le celebration lo le Kirisimasi. E ta pe ai le mea lea e ta ua o le Saturnalia, o le whaamanatuina o le aso whaapitoa lea. E umiala se whaamatalanga o le history ona o i foina amata mai ai ona whaavae mai ia mea o la au Kirisimasi, ma whaavae mai ai mea o whainga mea alofa,
ma fa vai mai ai lo mai tu lai mai o Santa Claus ile vai taimi na tu lai mai ele tangata ngai ngo ya Nicolau po Nicholas o le tangata sa fa ngo ino se tasio saint na tu lai mai ai peitai ua telele afianga ono taritonunga ia fa pau po le pagan worship sa fifi loi ma taritonunga fa Cristiano i tonu Roma ia na tau mawhai e lole au Cristiano e sui mai le vaenga lea ai a mai le upu ke o le Christian e fa ingoa ele Christmas o se aso fa pitoa more ke riso ia ona tau mawhai lola ia e sui le fa tinonga o fa fiafianga ma tūlanga o le celebration e ese mai whainga whapau sa whai e tangata i le Roman pagan ia le vai taimi tonu le whaatino ai ia la lato foi festival lea ia e whape a mata tonu i le aso sfurfitu o te sema ai whai u le aso luas furma le lima o te sema ai ile va ai le au Cristiano le taimi le neima tatou vava ai o le Christmasi ai i lo taimi le nei leo le vai tausanga o le aso Samoa mua o te sema e o le aso Samu li muli wa e fa sa o te sema na le la tatou te whailonga ina le aso na o le Christmasi i le upu e whaavai mai i le upu latina o le upu e ta ua o le advent la i lona winga whalatina o le afio mai lea la ua mai e le au Cristiano le whailonga ina ua whaonga mai le ingoa sa maua mai le vaitaimi o Roma o le upu Christmasi a ua whaonga ina i lo le upu latina le ai le winga o le winga o te sema mai le aso Samoa mua o te sema e o le aso Samu le muli o te sema o whaingoa ina o le ativeni pe o wha Samoa i le upu le ta o le advent ia o se upu i le ngangana latina e whaingoa ina o le afio mai teila o itonu ua whata uai le whanau mai o Yesu Keriso ua afio mai Yesu i le lalolangi o ia o le pepe o le Kerismasi lea na valo ia ina e profeta pe o na valo ia Isaia le mataupu iwa o le mataupu sfurtasi o Isaia na e valo ia ai le pepe o le awhanau mai le tama Emanuelu e lo na ua le malo le pepe la lea le tau whaamatala mai i le whengainga tuai lea e au mai le whengainga fau i le upu lea latina lea e tau o le advent ia po le afio mai o le afio mai lau Yesu Keriso i le lalolangi e whaamatala ina e le Isaia lo na mataupu sfurtasi e tupu mai le lala au i le pongai o Yese e whanau mai Yesu Keriso o ia na te amaia le saolotonga mo tangata Israelu ua polonga i lalo o le sauanga i le teimi o le tāwheanga ia Asuria pela e fōlinga mai o le amainga le ingoa Cristiano ina ua whaavai mai e le Roman Christian, the Catholic Christian sui mai ai le Roman pagan na lato whailonga ina le aso lea o se aso whapitoa e whapau na taritonunga. Ma tu ulo ai ai le au Cristiano Roma lea. Se ia o ai na sawa ia Apollo e le vaenga o Siamanio o atu i Italia. Ma tau mawhai ai loa e whaalau i loa le celebrate po na whaatino le taua o le aso lewa taua o le aso Kirismasi. O se aso e whapea e whailonga ina ai le ave e seina o angasala. Wai ai le tū whaaroma e masani le whaipea whailonga. Whapea au mai se tangata e ave e whasioti. O le nā tangata e whasioti. E whapea ua mangalo uma matotongi uma ai sala a tangata uma. Ai whaia o se festival. Pela wa mai nei la le au Cristiano i lo tatou taimi. Le taimi le nei le upu ativeni. O le afio mai o Yesu Keriso. E le toi oti la se tangata. A le afio mai o Yesu Keriso. E tu ina mailo na soifua. Ina ia mangalo ai anga sala le lalolangi. Ma whaasa o loto ina tangata ua polonga ile anga sala. Ona o le malosi o satani mana au. O le mea lea pe wa mai nei la le langona lea. O le afio mai o le pepe o Yesu Keriso na te au mai a le whaaola tanga i le lalolangi. A tala noa la i le upu salvation. Po le upu whaaola tanga. O le upu e tau mai ai.
o le tangata sa oti, o le tangata e mana o mia le ola, e te tauana ia mana o mia se wha o la tanga. E peira e wha ngā le upu leo le rescue, pe o le afio maila o le mesia, ma le pepe leo le kirisimasi. Na te tue wha ola ina mai le tangata angasala. Ia mai le polonga lea sa iai le amatanga. Ina ia wha sa o loto le tangata. Lea la ua uma e pi e tolu vaenga ta ua le ativeni. O le afio mai o Yesu, o le pepe, lea ua whailonga ina i le aso ki risimasi na te au mai le whaolatanga, a lona lua, o lo tātou whaafio ina o Yesu ke riso i te tonu o tātou uolanga. Lea ua mafua i o na ta ua tātou o ke risiano matangata, e tapuai i le atua. Ua mafua o na tātou lolotu, ma tātou tapuai i le atua. Ona ua tātou talia ina, le afio mai o Yesu ke riso, i o tātou uolanga. Ma le vaenga muli lao le ativeni po le advent le o fai manatu ina le kirisimasi. O le toe a fio whaalua mai o Yesu Keriso. Ina ua mamailo na toe tu o na aveina elea i le langi. Mori mawina e angelu ia whaatasi ma le motu o tangata e toe a fio whaalua mai. O lea la o tātou iai nei. O le upu la kirisimasi. E leo se upu na amata mai tonu o le afionga pa ia le tua le ai. O le mea na fausia e kerisiano i te tonu o Roma, e sui ai le tū ma le anga whapau-pau, sa tūlai mai le nawa i taimi, ina ia tau mawhaitangata, e ave ese le tū ma le anga whapau-pau lea, a sui ai se whainga wha kerisiano. Lea lana mafuai, o na tūlo i ai le upu lea, le ingoa lea kerisimas, po le Christmas, ina ia mawhai ona ave ese le taritonunga whapau-pau, ai a maia le langona whakerisiano, e tatai ai loto o tangata, ona e fōlinga e matanga, to e tele ona tūlanga onga, ona a tatu tala noa atili le history lea, o i lea so lua lima lea, na na matua whama natu ina i e tangata, na o ai na whasioti ai, fo inis tangata iu taia sa i tono Roma, i le celebration leo le taimi o le Saturn, ia ai o lea suia mai ailo na ingoa i le kirisimasi, ina ua tau mawhaina i kirisiano Roma ia, la tau te tapai e tape le talitonunga lea, ia awala tau whaongai na iloa, ia lea so luas fulu lima lama lea o te sema. Lea sa whailonga ina i le taimi o le Saturnalia, a lea wala tau suia loa i le Christmas, ina ia avesea, ia mo meo talitonunga whapau-pau, o ai sila le afionga pa ia le tu ele ai ma se me ta o failonga o a mai ai ma fa maunga tu pa ia se fa mana tuina o se aso fa na o le mesia nei se me ele se upu kirisimasi o te tonu o le tu pa ia ai o me na tupu ile vai taimi o le ancient Rome le na tu lai mai ai me ia ia le la na tau ma failona i tangata kirisiano la tu te suia e o foila o lo iai foi male tala fa solo pito o le amatanga o le mea ta o le Christmas tree ma le origin o le original o le Christmas tree o lo iai foi male history na e fa matala le origin o le mea ta o mea lofa pe fa fea pe ai sea e fa tino ai mea lofa ia e peila o nei vaenga ia o tau tala atu ia tau fa popula ai ia le aso le o tau ta o nei o le aso kirisimas o le langona la i o le au kirisiano, o le aso kirisimasi, o le whamana tuina o le afio mai o Yesu Kerisio, o le pepe na valo ia, na te au maia le whaolatanga, mo le lalolangi. Ia peila o la utala atuna i le nei vaenga o le tātou tala noanga i le afionga le atua, ai maise o le whamana tuina o le kirisimasi. Ia, ona ua tātou folo lava i tūlanga uma, na a mata mai ai, i tonu o Roma se ia whaasolo atu ina apo mai e siamani ia maamata i o na salalau i le lalolang. E lea ua o mailo tātou vaitaimi, ia ua tātou whailonga ina lava le nei aso, pa ua ta ua o le aso kirisimasi. Ia lea tātou te whailonga i vapea, o le aso whanau lea, o le Yesu Keriso. Ia o le aso lea na whanau o Yesu e vapea, o le aso lua limo o te sema. Ia ai ava ai lea fionga pa ia lea tua, e leo ta ua maoti mai ai o le aso lua lima o te sema ai pe e tau mate tangata e fua nga i tusinga ale au fai evanga lia e le whaamatalanga ma taio ma le whaamatalanga luka ma le whaamatalanga a ma reko e tau whaamatalatala le taimi
na o atu ai makoi ia ma le taimi na tula'i mai ai kai sala au kuso ma Herota the Great o le vai taimi tonu la le peila e fua le whanau a Iesu i le tausaga a o pule Herota the Great lea na tula'i mai le vai taimi lea ia ma le vai taimi lea o kai sala au kuso pe o i tonu la e tau fua i ai le taimi ma le vai tausaga na whanau a Iesu ia a o lea lava o tātou whamanatuina ia Maota ua o le aso kerisimasi e whainga tāna tātou tu e suia e whainga tāna to e awhai atu e le eise kerisimasi le tuspaia e moni e le eise kerisimasi le tuspaia a ua uma o na whaamawina i le tala whaasolopito le tala lei ma le lotu kerisiano ia ua whaamamawhai e tangata le tā ua le kerisimasi o se aso whailongaina o le afio mai o Iesu Keriso na te au mai le whaaola tanga i le lalolang. Ia malo lava sau noa i lau sunga le whaafengainga le whaafonga atu le mamalu o le ATUNU'U i sisue i tu e fia le lalolang. Le aua manino le leilo whamanga ma mese foi whamanga e leo i ai se vaenga tuspai o tusi mai ei se klisi masi ia po se aso foi na whanau a Iesu. Na o matematenga wa o lau ta o fia o Iesu na whanau le aso whaal masi na e wha. I le tausanga o wha. I lau lea taofi i le wha tausanga. Ia a leo te manatu e taofi ese. Ia lewa tulai mai i le ai o le o whamanino lawa lau sunga le whawhengainga. I leo i ai se aso a ua umona whaamaluina i le tātou Cristiano i mai nā te manatu lau sunga le whawhengainga o le teimi la lea leana mai lua i la celebration i le pele paneta lea ta ua lea e le leilo na whaaminganga e mese la tamu whai. So o le vai kemi ngā sawa ai ngai le lotu por vai kemi ngā sawa ai ngai le tātou ngā kesiango ingoa ma Iesu o sunga pasta. E moni, o le vai kemi tonu ana na mamawhai sawanga o le lotu. Ia e a mata foila le mata whamanatuina o le satan lea. Manatua i fo ile na a mata i lona ona sawa ina tangata iutaia. I tu tonu o Roma. Te tele tangata iutaia na nonofo ai. Pa tele taimila na whamanatu ai le aso leo o satan. Na whai a ise mea matautia e le pope na tūlai mai le taimilina. Na whaasava vali o mai tangata iutaia i lungo le ala tūlou e leini lava lava. Ai na whaasava vali, ai whai mamata anga pe e tō e ma a amu i ai tangata. Se i o ai na uma na whaasava vali whapena le lava lava tangata. O na whasi o tia lo lea. O na whasi o tia uma leo i latou. Ia e whai lava si mamafa o sa wanga na o i tangata i le nā taimi. I le malosi lava o le peiken le le tatanunga te atalanoa i le peiken o talitonunga whapaupau. O talitonunga i le talitonu i le atua ta male alo ma le nganga pa ia. O peiken worship la le vai taimina ia pe o talitonunga e whapaupau o la tau talitonunga. Lea lana vavai e se mai ia le katoliko i la tau o tangata o ta ua o kerisiano i le taimilea. Ao ina tula i mai e se sauwanga tele na a matai lo na sauwa ina le au kerisiano. Ona o le vā lea o tapua inga whapaupau ia le tau nei o le pagan worship. Se i olo ina alua lua whatula i mai ma le whainga ta a malo wha emperor. Lena ta ita ia fata si ailoa e wale ngata e ta ita ia emperoa ia le malo. To e ta ita ia i maleloto. Le fatu lai mai ana i le vai taimi le na leana te ana fai atu na o le tala le whaailonga ino o le kerisimasi leanga i si amani ia malato whamanatuina ai leana i ua na whaailonga i loa ma le aso whanau o hitila. Ia leana i ua ia pe o le celebration ngā le whailonganga o le aso whanau hitila. Na tupu mai ai fo i ma le Holocaust. Leana i ua na tangata valeina ma whasi o tia ai. Ia le toa tele o tangata Israelu. Ai o le tūlanga tonu nana iai. I le vai taimila lea o le whaamanatuino o festival whapaupau ia i tonu Ancient Rome. Sa olo aina a mata o na sawa aina ai ma le au kerisiano. I tonu Roma, ia ona ua a mata ona tau tupu tele mai le talitolunga lea, ia Iesu Keriso. Ia, le leila, le nganga le nā, se le mana ia le whaafongatu,
ma whalongo atu. Lisi la vaenga lea manua ta tele se sa le whaitawina o aso ia. Lea ili me leo te whalongo a whapea ua fia ne tausanga talu ona maliu Yesu whanau mai Yesu Pea le whaatustusa whapea ua lua afe ma le se fulu ma le walu tausanga talu ona whanau mai Yesu o se tamo mai le vinga le mele te whapea Saula Fasidi o la nei le matua pe atua de maliu Yesu la nei matua Yesu tanu whanau mai laulangi. Pea lau le tali leo te whalongo whapea ua lua afe ma le sfu ma le walu tausanga na fua mai le temi na whanau Yesu le toi whaitangua mai o aso laulangi masalo saolea ia mana tua whaitawina o aso ma tausanga tātou te talanoa mai le amatanga I tila mo ia po le mea o le PC ia ma meo CE taimi o PC o le before Christ se ia o le taimi ua uma le maliu o Yesu o le AD o le AD la whaitau mai le taimi ua uma na maliu Yesu Keriso o le taimi la na o le sentuli na solo mai ai se ia o mai le sentuli lua tasi le o tātou wanga ai whaitau mai ai na le lua afe tausanga o tausanga wha millenniuma a tausanga wha millenniuma uma le afe tausanga o na taule o le millenniuma Io na toi whaitau foi leo leisi afe tausanga whaitau lai o leisi foi millenniuma pe o le mea na tupu foi le lua afe tausanga na tātou whaataritari ai atoa lo le lua afe tausanga ia ua whailunga ina foi le millenniuma ia peila ele whapea o le lua afe tausanga taluai ia ona whapele o le matua le nao Yesu e tau tilo I le whaasolongo sentuli ia matila mo pe ona whai atu o le whaamaunga isi myths po isi taritonunga ia na maua e whapea e whaitau mai le aso lua lima o te sema I le tausanga e tasi CE tausanga la lea e tasi whapea o I na tulai mai ai ma whanau mai ai Yesu Keriso ona whaitau lea ina I le taimi ina ua mamae le maliu o Yesu ia ona whaitau mai ai lolea o tausanga se I o mai le vai tausanga leo o tātou iai atala noa la tangata ia o le whaolatanga na whai ai Yesu Keriso na fio mai ai Yesu malona maliu lua afe tausanga taluai e tala noa la I le taimi o le maliu ma le toi tūmanu malo mai o Yesu Keriso e o mai fo ila I le taimi le nei e pe e whapena e le a whaitau fo ila I tu atu o le taimi o valo anga ia ma le taimi o le whenga inga tuai lai tala no mai la to wia I mo tila mo po tausanga a o lumana I le afia mai o le Mesia ia pe tala no foi I PC ia po before Christ ai le yo o le taimi na whaatino ai ma whaataunu'u le misiona Yesu e ala ilo na maliu ia ina woto e tū la Yesu ia na amata leo na whaitau wina ia le taimi le na amata leo na whaitau ia tausanga lea AD po le ano domino ia e tau whaamatala ia tausanga ina ua mawai atu le maliu o Yesu Keriso lea lai pe o ma le taimi le nei e tātou te whaitau anga I tua luafe tausanga taluai talu ona whaatinoina Yesu Keriso le whaolatanga lea ia mo le lalolangi o mai le taimi le nei lona winga e tau tala noa I le tala le lei o le tala le lei leo o tātou iai taimi nei a Yesu Keriso leo ua toi titi lua afe maona tupu tausanga taluai ia o lea ua o le tala le lei ma ua o ai vai taimi I so seitu ia o le lalolangi ia nei pe ona I mea nai e au pe ona nama vai o lo fai mai fesili te lo taimi e se a tali a ole tali na whanongo ai pa pe o lua afe masuma vartau sanga talu ona whanau mai Yesu pe le folo ai le nevai taimi o le whaitau aso laulangi I le whanau mai o Yesu ia a le fua manino le tūlanga le kisimasi o le anganga la kisimasi mana taimi lau sunga whawhengainga e whaafutusa nei taimi o tū maua le anganga le na mai la Kirisiano po mea le ua vai pe ua sui nevai taimi pe ua whai aini pe ua toe fo ia whainga kisimasi pe tele na maari liwa inisi o no ua over pāki ia over le son na FIAFIA whavalvalea tulou Hatai o le anganga moni al Kerisimasi ia pe tātou o I le upua le atua I le engi whainga pāki e whai ai o lea atau peina ona sui e tangata le ngoa o le Saturnalia anga I le Christmas a o le celebration lai ku mau
lai ko mau celebration, lai fai party, lai fai fia, lai o ai mo me because ai de fa matalanga o le celebration le. Kelen me ka sexual immorality nga fia kong ole mangunga la le because ata to wola ile nga monior Christmas. Ele Christmas monie fa vai mai meta o le Cristiano fa na fo wina. Tala no ele meta o le Cristiano fa na fo wina. O le Cristiano le tali tonu ato toa ile maliu male to tu manu malo Yesu Kristo tali tonu ile nga ruenga le nga pa ia na to e fio mai no avenae Yesu lang tali tonu I ne umalama ia winga le tamale alo male nga pa ia ole fa ilonga ina la e fa ilonga ina ile upule na utala no ai le advent le fio mai ole fa ilonga ina le Christmas e fa ilonga I viiga e whailonga I le nganga whaftai, e whailonga I tāpua inga e ave le atua. Ai, o le celebration le whai, it's a fun thing mo kangaka. Ia, o wa whaonga se tangata le upu o le Kerisimasi. Ia, ona avele o le aso lea. Kerisimasi, ele o se whaamamafa o le Kerisimasi, ni pāki. Ele o se whaamamafa o le Kerisimasi, ni holidays. E leo se wha mamafa fo I ki Kirisimasi. Ia ni picnic, ni tāwhaonga, mani whainga papa kiu. No, e leo wha mamafa na ki Kirisimasi. O mea na, they are only celebration. O mea e whai e tangata. O mea na, o mea e whaatino lava e tangata ia. A o le anganga moni ki Kirisimasi. O le viiga, ma le whawhetai ave le atua. A o la Kirisimasi. O le ale mea e whaatali ai, le o mai o Kirisimasi. E whaatali le tāpua inga e ave le atua. E whaatali pe senga ma viiga o taulanga e ave le atua. E whaatali le tatalo, ma le anganga whawhetai o le tangata whaatuatua I le atua. Se I sufi le atua. Se I sula le anga le leo Yesu Keriso wa fio mai. A wafo I le wa fio mai, e whaasa o loto le tangata ang sala. Ma ngalo le anga sala le tangata sa tau na oti. A le wa fio mai Yesu na te tau aveina. Le anga sala le tangata. O mea la ia tupu nei. O le mea monia. E le se suinga o le suinga. O mea na tutupu I le amatanga o le ancient Rome. Na wha ilonga ia tangata le Kirisimasi. Ma mea le tutupu le taimil nei. Because o le priority le wa whai tangata. O wha ilonga I paki. O inga pia. Mea le whai ai. Ia o whela le mea. E ua ala le misa. Ia umangi le paki o le Kirisimasi. Ke le ta amale la vevea. Ke le tangata maale liu. Ke le a inga ua whemisa ai. Ke le tangata ua loka le whare pui pui. Ona o mea e tupu I taimi o whai ngā pāti ia. Ai o I fo I tonu o fiafianga I o le Kirisimasi pena o whai atu. O le whailonga ina I le ancient world o le lato Kirisimasi pe ona sui mai le satanalio. Ma kau kia le mea kau le homos o le mea kau le sexual immorality ngai ai. Ma kau kia. Ma kau kia le ola whaita anga ma le ola murilua o tangata. Na iai le taimi na whaamanatu ai. O le matau kia ia. O lea lai pe tau aliali mai ana I meana e te tupu ai le nei Kerisimasi. E umane le Kerisimasi. Ia wa tele I o mea wa manunu. Tele mea wa whale tonu. Ia ona peile wa avea fua le ta'ua le ingoa Yesu. Wa whaingoa wa avea le aso whanau. E ta'ua le aso whanau o Yesu. Ma so e te tupu ai ma senga. Ma so e te tupu ai whaalave lave. Ma so e maali wai nisi. Ia maso e tupu e nisi o mea mata ngā. Tātou te le fia vāvā iai. Ao mea umaia. O mea ia na mafua anga leo le fio mai. O le Yesu le whaatari le ativeni. Na fio mai na te ave ese ia anga sala a tangata uma. Peila o le saunoanga lausunga. Ia o le tūlanga moni lena. E o mai le taimi nei. Matua se lava le mea wa ave e tangata le whaama mafa o le Kirisimasi. Wa whaama mafa I pāti, wa whaama mafa I whaafiafianga, wa whaama mafa I le whaatino ino le mana onga o le tangata. Ua le whaama mafa o le Kirisimasi, I le viiga, ma le anganga whaafetai o le tangata I le atua, ona o le whaaoratanga, o le whaamoe atoa o le Kirisimasi, o le whaaoratanga, na fio mai Yesu Keriso. Ma lo lava sa no lo sunga le whawhengainga tai tonu ia le ua wharongonongo atu le mamalu le ATUNU'U le nganga le Krismasi whaman mama foi e leo le se aso pāki ia o aso le sisi whaupunga o le aso Krismasi o le aso sā po se aso tāua tele le aso Krismasi
pia mai Yesu e whamangalo ia tātou. O te eile tautonunga i lau sunga whawhengainga, te loa lewa tau le nganga le fisiri. Tau le leia le nganga le fisiri, o maua fole nganga le kismasi, whafonga fole maru le ATUNU'U, le whaasoa mai le motunga afa, i lau sunga le whawhengainga, polo whionga le ana tufia, ia o le tala le lei, o le aua e whamatala, ia le awhionga pa ia le atua, e meise le upola fola. Ia mawase aion le kismasi, ia awani iei nisi e mali liu, ono o tūlanga ia peo na e sauno iei, a tautonu lewa mai ai a fasili sa tautonu te fasili atuai, a nei temi sauno malawa peo na tausara. A nei temi ia tuatinea vanoi lau sunga le whawhengainga, e whapenao e whaatua whamai foi a inga e mese lawa i lau whalangolongo le tātou pokalame, to e moa fwese tāwa noa lea, vai aso, ai li whai al kismasi, to e whaamanu mātili ele a nganga al kismasi, a nei tu la ia tuatinea vanoi te sauno ai. Ia, whakatei a pe whamaruro tuel pa ia mare maruro tātou ATUNU'U i lau whaafonga mai pe ona tau tala le tātou mtaupu. Ia, e le whapea e sui ai le langona o le kirisimasi. E whailonga lava le tātou kirisimasi pe ona masani ai. Ai awane ave sea le anganga o le kirisimasi, o le anganga o le whawhetai ma le viiga i le atua. Ia, e o fuilai tonu o tātou ainga. Ia, o le tāua le o le kirisimasi. O le taimi e mafuta ai ainga, e mafuta whaale anganga. E mafuta i le mafutanga e fesufia i le alofa, e fesufia i le filemu, e fesufia i le anga le leo le tua. Ia, o le whailonga ina lana o le tātou kirisimasi. Ia, ina nei a vea fo i le tau whaapupula atu o nisi vaenga pe o na tala no atu i le amatanga ma le mea na mafua ai. Ia, e le kirisiano lo na whawaina. Ia, e peita i atne, ia, le lava ua manino. O le mea e te tau o na tātou whamanatuina, o se mea sili o na le lei mataua. Ia, e tau foi ona tātou ave le whamua i le viiga o le atua. Ia ona whato a whai leo tātou fiafia, a whai foi o le afiafia i le kirisimasi. Ia fiafia i le fiafia e te manatu ai e umane, ia o lo o le leilo wainga, ia o lo o le leile lua vā ma le isi tangata, ia o lo o soolonga manuia mea uma. Ai aua nei umane le kirisimasi, ma umane fiafia ma pāti o le kirisimasi, ia ua te aise urungali, ia po ua malepe aise ainga, ia po ua mau soifua, ia po ua tausu e mai nisi ua o manisi, ia o tūlangana, e tatau ona tātou whae te le kirisimasi, a sa o le wha mua ina, o le me ave i le wha mua kirisimasi. Ia e whai alau pāti, whai si au pāpakiu, ave lo wainga le matawhanga, Eva matawhawhao fiafia, e foi mai ama fiafia, e umalani kirisimasi. E o na vai atu i si o wainga mana iau mea whani. E o lo manuia, le aise me o whale tonu, ia e popole ai kirisimasi. Ina ne iama tele la tātou kirisimasi, i le whailonga ina o le whangu whisky, ma le whangu ping, ia o ai aingo isi mea, ia e ta whao ai tangata, ia e umane, ia ua whale tonu lo wainga, o tu e tau wha mao popo ua leanga atua, ia na mau lea na wha pelea, o na tu wai foi lea i las whanau o Yesu, ai leo Yesu na mafu ai, le ai, o manai a lea fio mai o Yesu ia o le tangata lava ia o le a mafu ai foi o na whale tonu, le kirisimasi, ia ai o se talatu le nei vai o le fiafi, mo le atu le ngang whawhaitere o fionga te pau whasina, mas foi lo fionga linga noa, mo le ava noa lo mwhai o le mawai stato whasoa, ia stato motunga ava whale nganga, ia wha malulua tu foi le ase ngangana o le tau tamali lau tau whafonga, ia po sa mātou tala o le tau tala whiangai tau tau whafonga mai, ia manatu tātou whale i le atua i le neipo, ia e mangalo ai foi, ia le au na vai, ma le whatau wā, e mo le tu foi malu poenga le pa i o le tātou ATUNU'U, ia lo whafonga mai lunga o le tātou pena te whailangi, ma si poi o le tātou leikio, ia ono se whasoa i le neipo, manatu foi, ia le ato e maua seisia tātou whelo inga le taimi lava nei le vāsa fau, i le anga le leima le alofa o le atua, ia whamanuia te, le lava le atua e o fionga te pau whasina, ma foi lo fionga linga noa, ma lua penga iai, ma le tātou aveina o le tātou leikio, wale whafonga tā puai se tātou ATUNU'U, ia manuia le amatanga o whiau, ma tiute o le nei vai aso, tātou tā pena, ma ia mau atu si kirisimasi manuia, i le nava yaso o lo manai so nei, i le alofa ma le anga lei o le tātou tapa au siri. Lani amor te minei, ia lauto o auna nei whamuina manu Samuelu mai Samoa, tō whasoi fua. Mo le atu le whamalo, mal whaatai i lau
Sunga pasta, te manatu o uma o na whailo lau tifo ni moana. Ma ua sasaa wha au tifo i le utu o le whaimea. E ala fo i le manawanga wha le anganga pe o na saunoa i ai lau sunga le motunga afa wha le anganga i le ne yaso. Whaaftai tele ia mo le whaasau niuni pea ma tā pena ina o le mamalo le ATUNU'U. O e o lo MAIMOA mai lungo le YouTube channel ta FIAFIA o le nei kelope. Me se foi o le au whaafonga atu le leitio i sini Australia nei. Ia maso se tu lava nei lau langi. Whaaftai i whautuanga malapata inga. Tu sai foi ma le whaasau niuni atu le Christmasi. Ia o lo manai. Ia wala longo i tino lava matangi le lei. Wale umale fia wha longo i le a fio ngā le atua. Ia panga fo i lea. Ia ona o le tātou taimi wa uti. Ia sanga wha manuia pea le atua i lau sunga pasta. Ia maua pea lau tō wha le atua. Ia wha tumu pea le oa wha le anganga. Ia wale fola ina o le tala le leia le atua. E ala le pule la fola le tātou POLOKALAME nei. Le POLOKALAME o Maota Samoa o VIIGA o le atua. Tu sao atu i Australia nei. Le ngata fo i lea ia maua fo i le soifua malolo ina. Wa fo i le au nai tautua i le ATUNU'U. Fe au ngā luenga o lo o whaatino i tono le ATUNU'U. Ia mei se fo i o le tautua ina o nu'u mafio anga. Ai mei se lava ngā luenga le atua pe o na lua ngā lue ai malfaltua. Ia maua fo i le se vaiaso saonga le mui le vaiaso i whaiva matiute. Le langona tātou toi wheiroa i le vaiaso le tātou POLOKALAME le taimi masani. Ia ai mo ne ia sofa soifua ia pasta alofa tele atu mo olua. Mane no fualo. Ia, soifua. Soifua ia. To sifuna mane ono minute ona tale o le itu la iwa. Na uto whaafonga mai Samoa i le tātou motu ngā awha whaale nganga. Ia talitonu fo i uwha amalia ina lau whaafonga. Tu sai fo i mare saunoanga. Lapata inga, tima inga. Ia wale halo sauniuni atu fo i le aso Christmasi o lo olumanai. Talitonu e le tele lava i se pito le paule leo le saunoanga fo i po le upu fola le atua le aso. Sanga whaatele ina ai le VIIGA o le atua, talitonu foi au ngā foi nei poklame inisi sa le awa iatu i sauninga o le nei aso, ia le au tātou maua foi nei upu tāua, ia pei o na fola ina i le nei aso sa, mai le tātou whai POLOKALAME, ia po leona le whaatuatua, ia pasta manuia Samuelu, tonu foi ia awa foi nei ia vea aso FIAFIA, ia o se aso e whaanoa ai se taimi, ia FIAFIA tili, ia masanga wha mau popoina i pea lo o e awa ia loto i whale na ia tamai olive ia e mei se fo i tautonga pe a whaia i tautonga ia ai mo nei taimi pese lea o le atai na atu mo le toa ia lo whaanga i le POLOKALAME o le motu ngā awha whaale anganga ia pasta manuia Samuelu wha pea fo i whaletua ia mei se o lato uma o e FIAFIA e whaafonga mai i le motu ngā awha whaale anganga Wha pea fo i le ftalenga ia lio tu funga voti le na mana au mai mo le tolo faanga i pese leo saunia e tole fuaketi mai apolima pese o le valo anga le fio mai an mesia mana ia pese la lea mo oto Ngā pua a tata manui ia Ua wavala lea fio mai o le mesia Vanga uma o tatou loto E fio Yesu Mesia ole keriso Ola ngona na mo oelo ufaola Ua avea oia e fai matongi ola Lea tua ua mai e pule wha
matongi ola e tua ua mani e pule whaafetai loa lo pele e to atasi ua foai mai taulanga na osi ai petele ema ina ia mea o ia e fai malelenga a mea ia o lona afi o mai eto manatu ai e ua maua i le whawaiwai o la monana mo e no whaola ua avea o e whai matangi ona leo tua ua mali e pule whaafetai loa la pele e to atasi ua foai mai o la monana mo e no whaola ua avea o oe e whai matangi ona lea tua ua mani e pule whaafetai loa la pele e to atasi ua foai mai loa la pele e to atasi ua foai mai To iwa minute ona tale o le itula iwa ia nato whaafonga mai i le sifofonga matangofie ia o le sunga fo i le li leo ia Talanga ia pulusu po le sunga fa ia savea. ia sunga fo ia savea keti ia pe ona o to whaafonga mai na musika matangofie Po le sunga fa ia sau. ia sunga fo ia sa Tore fo. ia ai whaaftai tele fo i le mafuta mai ne aso moli atu fo ia lo whaanga whaaftai fo i le mafuta mai le malo le ATUNU'U ia te latou o lo valvala au mai pea ma whaamalo mai le whaletua fo ia maunga mu ia whapea fo i tu la epa whai ai me le ngalo lava fo i o lua lo fatele atu mo o lua lo fatele ia fo intato le mafuta ona tele lava le pisi ia lo manatua pea o lua lo fatele atu fo i nei tina matua ia Julia tu manuvao me se fo i Margarita O'Brien i o le SSIG ni tawelese o le fo i talenga fo i atum tawai ia malfaltua i a Ruth Joseph ia lo fatele atu mo o lua lo fatele atu fo i a Talama Teresa ia ai me se fo i ia liuliu ngatale to fale to taulangi ropati ia whapea fo i le tausi ia lo minga ia fo tamaitai fo ia fiao tupua lo fatele atu mo to no tu sani ia whapea fo i se ofaltua man no falo lo fatele atu mo to Pastor Rupi ia whapea fo i lona faletua Pastor Henry mal faletua taliaoa Isaac to ia lo fatele atu mo oe lo fatele atu tato maftanga malama ia wale ua fo i te lo to swafa ele se mea whai ngofia fo il nofo i e te nofo loi nofo alea mate nofo toi ma la fionga tapa au fasina e ngalo mal te lo to swafa a wala le to whaitio mai voli tufunga ia whapea fo ile tausi ia natia lo fatele atu whaatain mafuta mai me se fo ia nia ia whapea fo isio nali i mal nofo alo ia o loo
ta whawati Amerika ia lofa tere atu fo i moto ta whaonga. Lofa fo i alisa i la leo ia ane saisola tu i vai fale tanga loa malifalitua ia lei whaatai fo i mafuta mai ia afa masanga tafinga malifalitua ia ola i tai sauvao semi masera nantun ia whapea fo i murianga avi ia malifalitua ia saipeti sawa inaya lofa tere atu mo olua tuangane whapea fo i ia so tuangane ia leota le ulua ia li itapuno ia malifalitua ia taulau lua tua lofa tere atu mo otou. Lofa tele foi mo se uso ia sava inaya punipuao ia whapea foi se onali ia tuyoti malo savalinga. Lofa atu foi i lau se whanau ia whatele atu mo otou mafuta mai Queens i oi Aukilani New Zealand ia soifua ese ia whapea foi whea ngai Lisha pele nā tete fitu lofa tele atu mo otou umalava. Whaatai fo i mamole ato lo whaanga i lau whionga samala ulu ma kerita ai ono. Tai fo i mo tapena ina o tōninga ia whaamata ngō whia atili ai fo i le POLOKALAME mo ta Samoa VIVIIGA le Atua. Mawapea malo si lau whionga ia me se fo i o tāleni pe ona whaataleni nai o i le Atua. Mole fo i alo whaanga i le MAIMOA mai lunga o penga tawhailangi to wha ia ti o tala semi ia whapea fo il tausi ia sia. Mole atu fo i alo whaanga i le kompania titisal pe ona lango ina le tātou au nanga. Aua ne ingalo na top up lau telefoni i le lua se fulu tālanga i lunga ona o ko mekilea ngā alu o lo suafa i le sei. Ia e te mauno manu malo ai pe a whai e alu lo suafa. Lua se lau tāla Australia a whai o ngai ke alala mai New Zealand. Ia te mawal lua se lau tāla New Zealand. Ai maua fo il tangata le ai Samoa le pepa se lau tāla ia e ono whao ngā ina i whaatau mo a inga e meisen nei vai tau o Christmas. E mo le atua i lal whaatai fo i a numera se aso ia la tau ia leo man malo mai nei i Australia ia maima pepe semi ia malo laval ta alo ia te otou ia malo fo i le angalei malangolango ina o le tātou company telefoni ia pei fo i ona ia la tau whaelau i loa. Lofa tele atu foi i se o tuangane ia au malesulu tului sala vui se nga folava ia sa uni foi mo Samoa male falitua ia tu ngaita ia famanuia foi le atua i le sa uni atu foi malanga atu Samoa ia me se foi tuangane ia nga filis i wao ia me se foi tu fale falusa ia famanuia le atua ia o toma to malanga. Tonu wale tala whea ngai fuafuanga o tātou ainga. Ia mafuafuanga mea tau awanoa i nei a tātou i sini. Ia ai whamanuia le atua tō aua i atu fōit wha moe moe. O le sunga i le ia pasta na upu pe o le tō a whio tuai ma sa uniunia tuai. Ia wha maru pea au le atua ma ia wha lao lao. Whai ngā malanga i lunga le ala. Ia pangafo i le Samoa o ATUNU'U e PELE le loto ma le anganga. Ia ile langona tātou te fia mafuta umipea. Ia pangafo ilea wa tātou ia ile sui uyo le tātou wha moe moe. Tātou POLOKALAME o nia yaso. Tātonu sa familia ina lau wha afonga mai. Ia meise o lau mai moa mai. E tātou POLOKALAME o nia yaso. Awhai fo i wasala se ngangana. To le afua malo utangata. Sala ia i wala i pei o la le atala. Ia ile langona ia utou maua se. Ba yaso FIAFIA i whaiva matiu te whea ngai ai. Ia, tātou toi whailoa i le avaiaso i le angaleo le atua. Pe as pule alofa le atua ita i ailo tau soifua malo mātou wola. Wai fo i oe o lo malanga asiasi mai nei sini. Ia maa lo le malanga. Ia vea fo i whai ngā maa lo longa. Ia o se si fo i whaafiafianga mo tau. O e fo i sauni malanga atu. Ia malanga whaatasi ma le au angaleo le atua. Tātou POLOKALAME nā mo ne yaso. Sauni ale fionga tapa au whaasina malo nei tangata. Ia tātou pese lea tau walunga i fo i tātou POLOKALAME. Io na e malo loa i lea mo ne ia so wha soifua ia Samoa. Ilinga noa li tia sa vainaya soifua ia.